Tontilah. Nah. Hermana y Marta, buen día. Buen día. Y Mainaya Zené, buen día. Buen día, Valeria. Buen día. Para desactivar eso está, ¿no? Sí, sí, ya sé. Hola, niñas. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Me alegro mucho que estén bien. Buen día, hermana Marta. Y Mainaya, buen día, hermanitas. Vale. Kusikune wale ya kaskanchman. No kata, ma ongur pachi wang nyak ay san yakshan. Imawa ongkol pangki? Machka. No gaps mal kasani. Inyesones wan kasani, hampis wan kasani. No, bilang. Me olvidó de Ah, paso. maliat kasani. Semana tan, sábado mantanya ongur, semana en pasar bang. Chare, no gaps ongoigun, inyesones wan tabletas wan kairusan kala uyay punkigun. Chantaga. Wasaiman puriri yatergani chu columna imanta. Ahinapika kuyukuni al cuerpo inanawarga. Pare, Unams zapadia in tisga inyecciones ta goan. Kaina ukta kaya wakta ahinat ubiak pas ang manchura sawang. Imana sunt ongos sigue. Purinalla punikanga. kal pachakunalla pun, ati panap kay ongur. Mati pachiku sunchu atipana tianga. Suma. Buen día, hermana Marta. Imainalla hermanita Francisca Walejachu. Vale, hermana, ¿can ir a Capsanqui? Tumpata ongoral parin. Ay, hermana, cuida con qué, hermanita. Tari. Problema que wasaiman columna. Jay imachkams. Hermana Abdón. Buen día, hermano Gabriel, hermana Jumina y Maynal, hermana. Buen día. Buen día. Imaginal, hermana Abdón. Jumina, bon, imainal hermanitos, walejachu. Buen día. Buen día, Pones hermano. de cosuspa. Por lo mismo no gaps, hermana. Alinta, cuida cuya y pone, hermanitoy. Ya, hermana, gracias. Buen día, hermano Azdum. Suma, Jalari Kusunchi entonces, ¿ya? Suma hasta conectar y camunqueche. Maita, agradeceico. Entonces, Callarinapa, Jehová Dios Muktakita Takirisuncha. Chaitaki Kasia 28. Jehová Dios pa amigos nin kasuma. Entonces, Chaitakita pantalla pejabasuncha y Cusca Takirinapa. Gabriel, se está viendo tu... No, está bien, está bien.
Mañacuyta ruasunchis. Jehová may agradeces al Gashaiku, kay pagarimanta, munaykupuni yanapanawaykuta, sumaqta palabraykita entiendenaykupas, chantapis sapukniykuta kallpachawayku Jehová, kay hatun tantakuyta qhawasqayku chaypipis, sumaqta qanwakichipuwayku Jehová. Kay mañakuyta saqayku maqsniykiman, wawayki Jesucristo sutinpi. Amén. Alguien hamusqa kankichis entonces, hermanos ni, hermanas ni, kay tantakuyninchayman, sumaq kanqa kunan sumaqta yachakusunchis Jehová Dios ninchaymanta, chantapis yachakullasunta kay manta hawa revistamanta y chanta discursota hawasuncha asambleanchimanta, ¿chare? Vale, ñawpaqta qallarinapaq entonces parlarisunchis kaymanta. Jehová ni hayqa sapanchekta sagerpawasunchuni. Pero wakin kote ichapis sapanchak siente kusuma, y mata ruasuma, y mata yanapawasuma, chayman parlarisunchis. Por cosa que hacen que tormenta jawas revista pi y echagananche, Salmo 145, 18 manta, chaypini, tata Dios ka, paita wahyakos kuna kaillan pikashan. Cerquita pikashan, kailitam. Entonces, kunan directo tapuy kunata ruasunche, y chapis camaritas ni icha tapichiwachis, o chayri hapichiwachis maxito icheta, kayu maxito icheta, harimach. Callaris entonces tapuy kunata ruaspa, nin ñawpaq tapuy, y maraikuta Joaquín hermanos zapayakunkuni. Y maraikuta zapayakun Joaquín hermanos. Hermano y René. Ari Joaquín, hermanos, entonces, tal vez apayanku kan familiamanto testigos, entonces, paigunas apayakunku, entonces, Joaquín Tajri, tal vez caro lugares más dipuitan familiankut falta charinko, o familiar ninku maerem sueño pukti, entonces apayanku kaspa, falta chanakuliankuta, y hasta wampis, amigos ta Joaquín testigos kaspa, de 100 testigos kanku, en sus familiares, amigos, paigunat sagerpanku, entonces, chay sapanku kaspa hinanku, entonces apayakuyanku chay kama. Eso, chay más escucharé. Gracias, hermano. Paso fotos para tapuini. Ima tapuy kunamanta kaya chaganapi kutichisuncha. ¿Sabe? Kaya chaganapi kinsa tapuykunasta kutichisuni ñawpaq tapuynin imaynata Jehová yanapawanchej mana sapayakunapaq iskaykaq sapayakunchej chay imata ruasunman kinsakaq imaynata yanapasunman congregacionninchejpi sapayakuq hermanosta. Eso, gracias, Sari. Chaymanta parlarisunchi. Kallarina ñawpaq kawa. Jehová kamachisninmanta llakikuni. Imaynata chayta rikucharqa. Pasa fo 3 nin tapuy. Imaynata Jehová Elíasta yanaparqa. Chaypi fotito kapan chayta churay curiosuncha. Hermano y Vicente. Ari, Eliasqa payllaña Jehová profeta kasqanta yuyarqa. Chayrayku maypi llakikurqa. Jehovátaq chay rato Eliasta yanaparqa. Angelnin niqpi willachirqataq mana sapallanchu kashasqanta. Gracias, hermano y Vicente. Suma, Ari, ajena. Y mata chay ángel zoasta chay fotopi hawashanchi hina. Según 1 de Reyes 19, 5, 18 hina. Y mata zoasta. Hermana y Eva. Kaypi ángel razuasan Elías chay sachaurapi puñusqa kasajin
Kangel zikuriguspa tokayguspa nerga sayari mikuy nispa mana ganchu sapaypi kanki ashka Israelitas kankura Dios la yumpaychakuna nispa nerga. Ajina. Vale, ajina, suma. Entonces, calpacharerga, ¿icharé? Sumasta. Pasa con cuatrota, leerina, ñaupasta, Marcos 10, 29 y 30. Mascarina, Marcos 10, 29 y 30. Quitas leer y pues suma. Marcos 10, 29 y 30. Gabriel. Jesús tajnerga. Chagatapone neikiches, pichus no caeraigo, hinallata suma huyaikunaraigo wasinta, hermanos ninta, hermanas ninta, mamanta, tatanta, wawas ninta, jalpas nintapi sagen chaga. Kay tiempopi pachaj hinasta wangra, apengo, wasista, hermanosta, hermanasta, mamasta, wawasta, jalpasta il, hati kachasa kaspapis. Tamok tiempo pita, wiña y causaita apengo. Gracias, Gabriel. Tapo y Ninca y Marcos 10, 29 y 30 ni se imagina. Y mainata Jehová zikuchin familias ninkuta, chayri amigos ninkuta, sagepo, kunata maita y anapaita munasat. Y mata Juan, Jehová Dios ninja. Hermana y Domitila. Y mata se entienden que estudia tan imuescalco. Kay pipayqa mayta sunquchashawanchik icha sapallanchik familiamanta kanchik entonces napi familias qisachawanchik paykunawan mana mikuptinchik paykunawan mana upiaptinchik pero Jehová Dios ninchik chaypi sapanchik kasqanchik creykusun manaña familianchik kasqanta pero pay nin ashka familiaykichik kanqa nin kay nuqapichis nuqata qhatiwaqqa nin ashkata pachak hinastawan hap'inqa nin mamasta, wawasta, tatasta, hermanasta, hermanusta, allp'asta nin chaytaq mayta sunquychawanchik nuqanchik. Eso, gracias, hermana y Domitila. ¿Vale? Entonces, Sager Pawasunju, Jehová Dios ninja, Salmo 9, 10, Nistamajin. Hermana y Marta Fernández, parlarín. Mana sakel pariwanchichu. Como ninjin hermanita, aska hermanos tatarinch, yajinapunita, chayga. Sapaman tukuspa hinanchis, Diosman chimpaykusaspaga mana familianchis munawanchis qhisachawanchis. Pero congregación piri aska hermanos tatarinch, mayllaqtaman sispapas hermanos tatarinch. Mayu waq suyuspi kaspapas hermanos tatarinch munakuyniyuqta tukuy sonqowan hap'iwanchis. Entonces mana noqanchis hapayanchichu, más bien aska familiata tarinchis. Munakuyta tarinchis familianchis manis qaqa. Chayqa hatun kusi noqapipis chay pasara y seguramente wakin hermanos pipis hinallapaq sapayaspa hinarqanku pero aska familiata tarinchis chantap Diosqa bendicionenwanqa nima faltawanchichu. Gracias, hermanita. Suma esa experiencia aquí. Ajina. Kepan subtítulo, ¿no? Y matas o asuman sapayakunchek chay. Tapo y pasa fosincopa. Y maraikuta piensarinanch tian Jehová yanapawaskanchekpi. Hermananches, Carlita o Ana. Noganchega yananch tian Jehová pi ahnamanta mana sapayasunchu chay siente kusuman sapallanch chayta yanapawasan por ejemplo hermana Carolga payga soltera carga y payata hasta testigo familiamanta testigo kasga chayta pay yuyaspa
yanapasqa mana sapayakunanpaqi. Eso, ajena. Suma. Párrafo 6 está Tapunapa más Karina, primero de Pedro, 5, 9 y 10. Primero de Pedro, 5, 9 y 10. Chanta tapusunch. Normal leer y puaico. Paypaq contrampi sayaykuchik, craypi sinchi sayaspa. Imaraykuchus yachankichik hina, mundontinpi tukuy hermanosninchikqa kikillantata ñakarisyanku. Hinapis pisi tiempota ñakarisqaykichik tawan, tukuy hatun khuyakuyta qon Diosqa qankunata wakichiyta tukuchanqa. Paynin Cristowan uhchasqa kanaykichikpa, wiñaypaq hatunchasqa kanaykichikpaqta waharisurqachik. Payqa sinchita sayachisunqachik, kallpachasunqachik, suma cimientota hina sayachisunqachik. Gracias, Norma. Sumata leer y puaico. Gracias. Tapuy kay párrafo 6 manta, que le discanchema hina, ninga y primero de Pedro 5, 9 y 10 niskan, y mainatata zapayaco germanosta caripacha. Y mainatata caripacha, zapayaco germanosta. Marco. Haré entonces que primero de Pedro 5, capítulo 5, versículos 9 y 10, chaypi leí en chiso, tita. Mana sapayanchech problemas ni caslanch, mana chayda. Mundon timpi tuku y hermanos ni chep, ¿sí? No van chiquinayat, problemas ni canco. Y chaydat kaypi hermano mierda, ¿eh? Comunicación picaspa, mana sapayancho, problemas ni cas. Joaquín hermanos pis. Ahinayat, entonces yanata mana paisa payancho ahina kasran. Nada tú. Gracias, Juan. María, ajina. Suma. Kay primera de Pedro 5, 9 y 10 leerinche hina y mata Dios ninche suan. Mana sapayakunanchepa. Hermana, evita hablar muy. Escuche mi micrófono y ya solito tañitim. Ahora sí, hablaré muy hablaré. Ari, tapitancha Jehová, mana yakana munanchu chayray kuega, hermanusta de unesa, y yantaris andalusta, tukuymata goche, chayneta no gancha, kalpachana wancha, mana yakinchepan atipachikunapa, mana zapayanapa. Eso, gracias, hermanita Eva. Suma. Párrafo 7 manta tapuy y mainatata Dios manta mañaku yanapawanch. Y mainatata Dios manta mañaku yanapawanch. Hermano Isene. Yari kaypi uja experiencia tiyan kay hermanitanchik masialmanta. Payqa nin aunque familiaman sapayan testigo carga, pero payqa Jehová Dios ninchayman tukuy songo mañarikun nin, o sea, tatayta hina lado ipips kama hina qhawakuni paytaqa payman sapa dia imachus llakichiwan chayta willarikuni. Imaynachus kasqayta. Entonces chay payta yanaparqa Jehová manta tukuy songo mañarikusqan. Eso, gracias, hermano Yajina. Kunan kawarisun wahyana patañata. Párrafo 8 manta tapuini. Imaynata yanapawanchas Dios pa palabranta ley chaypita tukurini. Imaynata yanapawanchas.
Hermana y Marta Fernández hablaré. Hermano, bueno, kay tiningi sapadia Biblia tales paga piensarinat y ukurinanin chaita tajri hermananchis blancapis ningi pai familiares nimpis tukuy imata ninkunin pai ñawpa tiempo manta Dios pajkamachisninga kay tiempo hinallat imaymana sahra khatisqas kanku y sufrichisqa kanku nin pero hinapisqa payqa tukuy kawsayninta Biblia leerispa chaypita ukurispa mayta yanaparqa nin noqanchistapas ahna ima kaqtinpisqa Bibliata leerikunchis chaywan sonqocharikunchis Diosman orarikunchis chaywanqa sonqochasqa kanchis entonces ahnata como ñawpa hermanos sufrirqanku kunan tiempopisqa qhatigachasqa kasanku chay waqka llaqtaspipis imaymana unquykunasun kunanpisqa sufrisallanchista pero pimanta mañarikusun aguanteta yanapata consuelota Diosninchismanta Bibliata leespapun chayman hinata sonqocharikusun chayman hinata yachayta hapisun. Gracias, hermanita y Marta. Suma, Jare, ajina. Y mata chaypi, hermanito, en Cheshuashin, chay fotito. ¿A mí? Ay, Pichikunki, kay hermanito, uyari grabaciones Biblia Mantecheri. Eso. Son Huachacunapas, ¿eh? Vale, gracias, Ami. Kunan párrafo 9 tatapusunchis. Chaypika puanchis tapuy hinatanin. Imaynata yanapawanchik reuniones mana falta kuskanchik. Norma? Ahí reuniones mana falta kunchera. Purahmanta kallpachana kunche y hasta wan resinakunap yanapawanchi. Kay experiencia tía. Mas el manda pega. Manchiskiri kasganrayku mayta kallpachakun reuniones mari y uksitullatapas comenta ahí. Chayta yanapa mana sapayanamba. Eso, gracias, Norma. Suma, ajinapone. Entonces, yanapawanchis parlariku y chare. Parlaris, exinariku y suma. Párrafo 10 pahtapuinin. Imaraikuta Jehovata munako, hermanos o amigos cananchis tía. Vilma. Hermanos ninchis kangoma o amigos ninchis kangoma y de diferentes edades, kangoma jóvenes o mayores, ¿sí? Y que hay mayores mantano antes hasta maya chacasuma o pura manta calpa chacasuma. Hay una en los momentos difíciles no antes son kangoma y pero más cananchis tienen hermanos de congregación. Eso. Entonces, chaypis yanapallawasunta mana sapayakunapa. ¿Dichane? Parlación sapayakuimanta. Mana sapayakunapa yanapasunchis. Párrafo 11 pahtapuine. Y matas wasuma suma amigos nios canapa. Jairo. Hari suma amigos nicheja maita kalpachareita y apareita y manukamanchi. Inapi sumaka yanapalina wanchepaja hueyarinanchi y imainatach kasanche. Eso, ajena, Jairo. Suma. Párrafo 12 pahtapuinin. Imainata hermanos o hermanas son predica y anapawanchek suma amigos mantukunap. Imainata y anapawanchek. Hermana evita parlarimi. Chay azulito tañiticam. Ari no gancheta, maisumaja, hermanaswan, hermanuswan, yoxin predicaja. Yanapawancha, cualidades ninchate yachakuncha, chantapisi, imainata presentas rancuta, ima testolat utilizas rancuta, tupu imata jawas paga, calpachacuncha.
y chantaps astawan amiguman astawan payman kaskaygunchak y paymanta mañarikunchak hay veces ma atinchakchu presentayta entonces paymanta mañarikunchu consejota entonces paykuna yanapariwanchik ajimanta may amigos mantukunchak pillawan hermanoswan lluqsispaqa. Ajina, hermanita, gracias. Sumat kuchimun. Subtítulo, ¿ne? Hermanos, familia Jina Cana. Párrafo 13 tapuy. Y mapastas tuku y calpachacunan stian. Hermana y Alejandrina. Tukuy kay pachakunashtian congregación pemunakuy kadaqmi allin kawsarkunanchis mana ajinamanta nipi usia sapayakusunchu Eso. Familia Jina causa kusunchanta. ¿Chane? Wales pacha. Suma. Párrafo 14 tapuy. Y matas o asuman congregación más recién jamoskuna amigos ninkuman tukunapa. Y matas o asuman congregación más recién jamoskuna amigos ninkuman tukunapa. ¿Soe? Tukuy songo kaipikuna, hapikuna, y hay que ser amables con los hermanos. Bien, Soe, excelente. Un estudio con esta cama. O chari wahladumanta hermanito hamuchenchay y matar no ganches o ananchtia. Paikuna somos amigos canapa. Y matar párrafo yuya y chari shawancha. Jael. Ari primero recibinanches tian Mike cariñoan y chantapis mana chayachui pai cuenta gokunantian que no ganches sumas tamaitapuni interesakusanches paimanta chayray gutapuri sumay pero chaytapuy kunasga mana gananchu tian o sea como si causa inimpi satikusanches hinay sino allinta paipian interesakusganches ta rikuchinanches tian. Suma, Jael, gracias. Agina. Párrafo 15 tapuini. Creepi sinchi sayasca hermanos y mainatatas congregación manta hermanos ta yanapancuma. Y mainata yanapancuma. Chaypitia walking experiencias echaré. Mauricio, ¿y más pasas con Mauricio? Hermana Margot. Ari, cae tiempo pega tú que necesitan, aunque a veces tienen familia, congregación o testigos de Jehová, pero a veces necesitan un ánimo, y por ejemplo, cae hermanita Melissa ni, que por ejemplo pasan Guataspi, can hermanos sumasta portacuncu, padres tatas gina, hermanos gina, ajina manta paiga sumasta parlancu paikunasta, porque paikunas tiempito kunchanku uyarinampa. Entonces ajina no gapis, por ejemplo, en mi caso, que llanta ahí, hermanas sumasta uyarinku y ma problemita tía no sumasta calpachanku, ajina sumasta no siente me ayuda a que pueda seguir adelante, ¿no? Hermanitas jóvenes, tían, amigas, entonces chaita sumasta calpachanku, manas apitayas siente kuna. Gracias, Margot. Suma experiencia. Kunan párrafo 16 y 17 tapuinin. Y mainas manta hermanos ta yanaparisum. Amén.
me parece ¿no? como comidita, hay que traerles comidita, ¿no? Hay que visitarles, tomar un tecito, como en este dibujito estamos viendo. Unas hermanitas están mostrando su cariño a un hermanito viejito, le están trayendo galletitas. Y nosotros también así debemos traer a nuestros hermanos, ¿no? Debemos acompañarles y también invitarles comida. Eso, gracias. Ami, sumas tanimum. Sumas fotitups kasahina icharé. Entonces, chaita, ruaita tincha. Mana wakin hermanos apayakunanku icharé. Wakin icha sapayanku tiakunku. O viudos kanku. Mana echanchas icharé. Entonces, mana sapayakunap chaitas wasum. Mira, tapuitas vasas para 18 manta, leeris un segundo de Corintios 6, 11 al 13. Pita leeri. Familia Ledesma. Corinto manta, hermanos ni, ankunaman sutita para mushayku. Songoykutapis kankunapa hatunta kichari. Nogayku songoykopa kankunapa mana wiskasakachu. Kankuna songoykicharri nogaykupa wiskasakash. Chayrayku wawasniman hina nikicha. Kankunapis songoykicharta nogaykupa kichari. Gracias, Isabel, manas de Paramsaí, Chabangasaí. Vale, gracias. Sumasta leeri puesto. Tapo inin entonces, que párrafo 18 manta, que leeris canche imagina, y matata ruasum. Y matata ruasum anoganch, hermanos Juan, mana sapaya kunapa, mana sapaya hermanos Margot. Un tiempo más fácil choy cusca canampa ruasunch porque cae pandiema mana fácil pero un tiempito y chau o carinanche tian ajina pasa tiempo por ejemplo llamadita o son hermanitos o chauas actividades por ejemplo camp feriados sí a veces zapitaya sienten cuas sin pie entonces si cha guaj hermanitos wan u grupitos ruanampa ajina sumata y cha mi cusu busca ajina manta mana sienten cus zapitayas por ejemplo que hermanita ni no siempre paiga mai duyariku que hermanos sumasta o familia hasta ajina estaban siempre no en cualquier momento como familia ajina mana siente concurso pitaya entonces no ganche ajina virtualmente atinku tuku hermanos wan predicación pe o mikunampa o ajina sumasta kalpachakunan cupa entre nosotros ¿sí? Eso, gracias Margot, buenas sugerencias. Chay Corintios leeris canche imagina y mata chay pe apóstol Pablo ni salga Corinto manta cristianosta. Versículo 11 picas. Y mata Juanan Kutata ni salga. Gabriel. Hari chay piningi tanguna mansukita para la musay songoy kutapis tanguna pa hatunta kicharigo. Entonces chayta nicharga Corintosman hongos minkuta hatunta y kicharikunankuta. Kipiran tantas chayta yachachiwanches no ganchekpa hongos minchek nin kicharinanchek tiyan hermanos minchek, ¿no? Y como comentar ganquiches chaypi mis chay sugerencias más o más carga, ¿no? Guajarispa, puras manta, guajarispa, o chayri predicación pi calpachanacuspa, ¿no? Chaypi parlarispa. Y ajinata experiencia hasta cuentas, entonces ajina manta, son dos mincheta, apunta picharismo. Eso, gracias Gabriel. Suma, párrafo 19, tapo inin. Ima kutispita hallinkaman hermanosta wasinchehma wahyarikunancha. Hermananches Carlita o Ana.
Por ejemplo, aquí hermano Chupata, familia mana testigos chukangui, paigunata fiesta hasta ruango cha cumpleaños, navidad, chaygunata chaygunas piwallarisuma hinamanta yanapasuma mana tangas gaskanangup, chantapis wakinpata familia wañupun, chay fechas yuyarikutingoga songo wawayanmay, chay fechaspita wallarikullasumanta, Ajinamanta maita munakusqanchikta rikuchisuma. Eso, gracias Carlita. Suma, ajina, chaita suma. Pasa joven teta Tapunapa, Mascarina Mateo, 19:48 al 50. Le limpuasunche hermano Vicente Huasampi que llegó un capulani pun su tiguita. Le campo ahí, por favor. Jesús tahrecha y sunasman kutichera pita mamai pikunata wauqisni kankuri nispa makinwan yachachisqasninta zikuchispata nerqa hawariychik kaykuna kanku mamay wauqisniypis pichus hanaq pachapi kasha tataypa munayninta ruwaqkunari wawqisniyta panayta mamayta nispa. Gracias, gracias. Suma hasta leer pues, suma. Tapu ikuna, kay para fomanta, kay leer Sánchez imagina, y mainata yanapa suma, sapayakotinchis Mateo 19:48 al 50 versículos de Jesús Nisca. Jesús Panis, y menata yanapa suma. Kay leer el ganchina, Sapayakotinch. Hermana y evita kutichimi. Chay azulito tañit ikam. Ari sapallanchika hinchaqa pisasunman haqwan nipiliyoq kasunchaqta sapayakua. Pero mana hinachkay Mateo 12:48-50 risqanchaqmi hinaqa ashka Mateo kanchaq hermasninchaq tatasninchaq mamasninchaq wawasqa tukuy imata tarisunchaq mamay munduntinpi familiarsninchaqa tarillakuni pay munakuywantaq paykuna recibiwanchis. Eso, gracias, hermanita Yama. Chaita ruasumentor, sapayakutinchichare. Kaypi palargan sapayakuymanta kunan 15 tapuykunitata ruasunch. Yuyarikunchechus imitamantachus palarganchis chayta. Yuyarikunapaq recuadro ne. Yawpaq kaq tapuy imaqtintaq ni suman Jehová kamachisninmanta llakikusqan. Imaqtin ni suma. Margot. Por ejemplo, Elías manta ahí, paiga Jehová Dios, yanaparga paiga. Aunque Elías mana guyanku Jehová Dios, pero Jehová kawanku y maina siete conco el profeta. Y Jehová cachamorga un angelta, mana palanampa, sino hasta mi cunitata gorga y aquí tu gorga. Entonces Jehová ya chanima necesitan calpachacuna o mi cunitata, o más necesitan que ejemplo muestra que Jehová está pendiente de nosotros. Eso, gracias Margot. Suma. Es que castapuy y matar a suma sapayacunches chay. Y matar a suma sapayacunches chay. Cualquier sugerencia hasta jabarganche chay y matar a suma. ¿Soe? A mí me ayuda a orar, leer la Biblia, ir con los hermanos a predicar y ir a la reunión. Eso, chay imitas de rasuma, ¿eh? Chay kuna ya napawaso mana sapayakuna. Gracias, Zoe. 15 castapuy y matar rasuma, hermanos, familiankuta hina kawanawanche. Y matar rasuma, hermanos, familiankuta hina kawanawanche.
Mata ruasun. Hermana Evita. Chaya solito tanito digamos. Ari familianchakta hina qhawanawanchiktaqa anustaqa waqyarikunanchik tiyan fiestas kaqtin o wañuy kaqtin paykunata soncharinapaq chantapis mikhuriyapaq feriados diaspis waqyarikunanchik tiyan imarayku familia hina paypis sientekunapaq mayku kananpaq mana sapallanchu kasqanta familiata astawan yakunam. Gracias, hermanita Eva. Suma, eso, chaita ruasum. Hawanchina, yachakurganchek, Jehová ganijaica, sapancheta sager pawasunch. Yanapasta guanche, chantaps no ganches guaita tinchis, mana sapayakunap, amigos tawakunawan, predicaita, Biblia leerita, y mainata chaliasta yanaparga hinata. ¿Echane? No ganchehtapis Jehová yanapaita tiwanch, mana sapayakunap. Entonces, chaita yachaspa, Jehová man gracias ta gosunch uhtakiwan. Chaitaki kasian 46. Gracias tataiku Jehová. Entonces, chaita kita pantallas pe jawasunche, chanta asamblea ta jawasunche. Kunan watijmanta may suma hamusqa kankiche kay hatun tantakuyninchayta qhawayta qallarisuynchay kunan kay domingo pagarinmanta hawasunchik ichaypaqta sumaqta uyarisun ichapis apuntes ruwasunman kusaka
Entonces, Callarisunche, Churay Campo Asunche. Munasqa hermanosni, hermanasni. Qallarinapaqqa takiykunasniyuq videota qhawarisun. Chayta qhawarishaspaqa t'ukurina imaynatachus sinch'i creyniyuq hermanosninchik hina ruwanapi. Chay videota sumaqta qhawarinachik. Ми славим Бога Творця свого за те, що риси в нас є Його. Найважливіша з них це любов, щасливий той, хто її знайшов. Таланти, мудрість, усе дарма, якщо любові у нас нема, дбайлива, віддана і тривка, усіх зігріє любов така. Любов наповнює радістю, добром і чинним зі щедрістю, провини іншим прощаємо, і злі думки відкидаємо, така любов не веде до чар, чужі поможе нести тягар, все зносить, вірить вона всякчас, хай не згасає любов у нас. Hoje as nações estão em firme oposição ao Filho ungido de Jeová, mas destruídas serão. Seu tempo acabou, o reino já começou. Em breve Cristo trará o fim, assim Jeová decretou. Mansos busquem a Jeová,
충성하리 주 여호와 깊이 사랑하면서 헌신을 한 백성으로 주의 계명 배우리 그 교훈들 유익하니 항상 순종하리라 변함없이 신뢰하며 그분 곁에 머물리 충성하리 우리 형제 힘겨워할 때에도 친절하게 도와주며 항상 관심 보이리 우리 형제 마음으로 깊이 존중하리라 변함없이 충성 다해 형제 곁에 머물리 여호와의 축복으로 큰 힘 얻게 되리라 변함없이 충성하여 주의 소유 되리라 Allin hamusqa kaychik, creeyqa kallpachawanchik nisqa asambleaman. Programanchisman hina domingo paqarinpaqqa kay tema kashan. Creyniyuqchus kawaqchik chayqa nisqaykichikman hina ruwakunman. Chaytaq urqusqa kashan Mateo capítulo 21 versículo 21 manta. Qallarinapaqqa 137 takiyta takirinachik. Chay takiynin llamp'u sonqo warmis. Hermanosni, chay takiyta tukuy sonqo takirinachik.
Llakikunapaq hina wakin qarisqa warmista pisipaq qawanku. Nitaq valechinkuchu. Chaytaq mana allinchu. Kunanqa sinch'i creyniyuq warmismanta parlarisun. Paykunaq creyninkumanta mayta yachakusunman. Sapa discursante qhipankaqta waqyanqa. Kunantaq Diospa llaqtanta kamachiqkunamanta hermanonchik Kenneth Cook discursonpi kaymanta parlarenqa. Sinch'i creyniyuq warmismanta yachakuna. Sara. Tukuyninchis yuyarikunchik pikunachus sumaq amigosninchis kasqanchikmanta. Pikunachus mana sumaq amigosninchik kasqankumantapis. Astawanqa yuyarikunchik munasqa amigosninchikmanta. Jehovapis ajinallatataq yuyarikun. Payqa sumaqta riqsiwanchik. Wañupuqtinchikpis mana nuqanchikmanta qunqakapunqachu. Jehovaqa may kusiwan yuyarikun sinchi creyniyuq kamachisninmanta. Chay sinchi creyniyuq kamachisninmanta wakintaq warmis kanku. Palabranpitaq imayna creyniyuq punichus kasqankuta willawanchik. Sapa discursopi yachakusun ñawpa tiempopi kawsakuq creyniyuq warmismanta. Imarayku creyniyuq kananku karqa. Imaynata chayta rikucharqanku. Imaynata paykuna hina creyniyuq kasunman. Qallarisun Abrahampaq warmin Saramanta parlarispa. Pay creyniyuqchu karqa? Ari. Qosanhina creyniyuq karqa. Chayrayku Jehová kamachisqanta kasukurqa toldospi tiyakunan kaqtinpis. Hebreos 11:8 nin Abrahampis herenciata hapinan karqa chay lugarman rirqa. Maymanchu rishasqanta mana yachaspapis llaqtanmanta lluqsirqa. Iskayninku yacharqanku chay herenciata hapinankuta. Chayrayku Saraqa Jehová Diosta kasukurqa. Qosawan kuskataq llaqtamanta ripurqa. Payqa tukuy kapuyninta familiaresnintapis saqinan karqa. Génesis 12:1pi Abrahamman Dios nerqa. Saqay hallp'aykita, ayllusniykita ima nispa. Chayta ruwayqa mana atikullanchu. Waqladuman ripunanchikta yachayqa tukuyninchista mayta llakichiwanchis. Imaraykuchus familianchikta amigosninchiktapis saqinanchik tiyan. Sarataqa chayta ruwananpaq creynin yanaparqa. Creyninrayku qosanta kasukurqa. Chayrayku qosawan kuska ripurqa toldospitaq tiyakamurqanku. Ajinamanta sinchi creyniyuq kasqanta rikucharqa. Videopi qhawarisun imatachus ruwasqanta sinchi creyniyuq kasqanrayku. Llaqtapi kawsayqa sumaq karqa. Imayuq chaypi karqayku. Hinallapi Jehová Diosqa kamachiyta guwarqayku. Wasikuta llaqtaykutawan saqipushpa ripunayku karqa. Hinapis mana chaymanta llakikurqaykuchu. Abraham niwanqa ima bendicionestachus hapinaykupi piensarqayku. Noqaykuqa yacharqayku mayman riqtiykupis Jehováqa yanapanawaykuta puni. Hinapunitaq karqa. Jehováqa t'ukunapa hina yanapawarqayku. Chantapis tukuy ima niwasqaykuta hunt'arqa. Kay videopi qhawasqanchikman hina imaspitan Sara piensarerqa. Ima bendicionestachus hap'inankupi. Imatachus paykunarayku Jehová Dios ruwasqanpipis. Sut'ita yacharqanku Jehová Diospaq amigosnin kasqankuta. Paytaq yanapasqanta. Jehová Diosqa yacharqa paykuna tukuy sonqo kasukunankuta. Creyninrayku Saraqa mayman riqtinkupis Jehová Dios yanapananpi atienikurqa. Chayrayku tukuy kapuyninta wasinta ima saqirqa. Chayta ruwasqanraykuta Jehová Dios bendicerqa. Sara ima bendiciontataq aswan qhipaman hap'irqa. Viejitaña kaspapis qhari wawitata nasichikurqa. Imaraykuchus chay bendición may sumaq kasqanta yachanapaq leerisun Hebreos 11 versículos 11 y 12.
Hebreos capítulo 11pi Diospa aska kamachisninmanta parlan. Saraqa chay kamachisninmanta uqnin. Paymanta imatachus nisqanta leerina Hebreos 11:11pi. Sarapis creesqanrayku wisallikorqa. Manaña wawata riqsinanpaq hinachu kaqtinpis. Payqa creerqa pichus chayta niqqa nisqanta hunt'anantapuni. Chayrayku runamanta wañusqa hina kasharqa chaymanta aska runas rikurirqanku. Cielopi ch'askas hina hatun qocha kantupi t'yu hinataq mana yupay atina karqanku. Kay leerisqanchikman hina ima sumaq bendiciontataq Sara hap'irqa. Creesqanrayku wisallikorqa manaña wawata riqsinanpaq hinachu kaqtinpis. Chanta imapi creellarqataq. Jehová Dios imatachus nisqanta hunt'ananpipuni tukuy sonqo creerqa. Jehováqa Abraham aska runaspa tatanku kananta nirqa. Paykunaqa chay nisqanpi creerqanku. Chayrayku versículo 12pi nin uq runallamanta aska runas rikurisqankuta. Hinapis imatataq Sara ruwarqa wawayuq kananta uyarispa. Asikorqa chay nishanchu pisi creeniyuq kasqanta? Mana. Leerqanchik hina Saraqa Jehová Diospi atienikorqa. Hinapis imarayku asikorqa. Ichapis viejitaña kasqanrayku niña wawitayuq kayta atinanta yuyarqa. Chayraykutaq sonqunkullapi asikorqa. Saraqa pantaq runa karqa. Hinapis maysinch'i creeniyuq karqa. Chaymanta unayninman Isaac pisqa watitayuq kashaqtin, Saraqa rikurqa imaynatachus Abrahampaq wawan Ismael, Isaacta mayta sufrichisqanta. Chayrayku payqa qosan Abrahamwan parlarqa. Mana wawan kasqanraykullachu Isaacta hark'arqa, manaqa Diospaq munaynin payniqta hunt'akunanrayku. Tukuy chay imastaqa sinchi creeniyuq kasqanrayku ruwarqa. Creeninchikqa ajinallatataq yanapawasunman. Qhipan videopi qhawarisunchik imaynatachus uq qhari warmi Abrahamwan Sarawan hina ruwasqankuta. Familiasta, amigosta saqaypis mana tikullanchu. Noqaykuqa construcciónpi maytapuni yanapakuyta munarqayku. Hinapis kunanmanta haqaymanqa karusman rinayku karqa. Tapis uhmosuq kawsayman yachaykukunayku karqa. Salonta tukuytawan waq salonta ruwaq rinayku kaqtin Saramanta yuyarikuq kayku. Payqa imastachu saqisqanpi yuyananmanta ima bendicionestachus hap'inanpi piensaq. Noqaykutaq pay hina ruwanaykupaq kallpachakuyku. Jehová Diosqa Mike achapuni noqaykuwan. Wakin kutisqa mana yachaqchu kayku maymanchus kachanawaykuta. Hinapis yacharqayku, Jehová Diosqa mayman riqtiykupis noqaykuwanpuni kananta.
videopi rikusqanchikman hina, piensarina imaynatachus Jehová, ñawpa tiempopi kay tiempopipis kamachisninta yanapasqanpi. Piensarinallataq payta sirvinankurayku, tukuy imata saqe hermanosta imaynatachus yanapasqanpi. Chayta yachayqa creyninchikta kallpachanqa. Chay videopi hermananchis nerqa. Saraqa imastachus saqesqanpi yuyananmanta, ima bendicionestachus hap'inanpi yuyaq. Sara hina noqanchikpis, imatachus Jehová llaqtan nisqanta, tukuy sonqo kasukunanchis tiyan. Ajinamanta rikuchisun, Sara hina sinchi creyeniyuq kasqanchikta. Diospa llaqtanta ñawpaqman pusaqkunata, tukuy sonqo kasukusunchis chayqa, Hebreos 13:17 nin hina, ruwayninkuta kusiwan juntanqanku, nitaq llakisqaschu. Aska casada hermanasqa, qosanku Jehová Diospa llank'anallanpaqpuni, tukuy atisqankuta yanapakunku, qosankutapis may hatunpaq qawanku. Chay ruwasqankutata Jehová Diosqa may valorniyuqpaq qawan. Paykunaqa Sara hina aska imaspi sinchi creyeniyuq kasqankuta rikuchinku. Qosan superintendente hina llank'aqtin, paywan kuska waq congregacionesman rinku. Wakintaq familiankuta saqespa, tantakuna wasista ruwaysikuq mayllamanpi rinku. Chayri willaqkunapaq escuelaman rinku. Wakintaq familiankuta saqespa, qosankuwan kuska Betelpi yanapakushanku. Soltera hermanaspis chay imaspi yanapakuspa, sinchi creyeninkuta rikuchishanku. Paykuna hina, aska hermanasninchis Jehová yanapananpi atinekunku. Chayrayku imallapipis yanapakunankuta ninku. Ajinapunitaq. Chaymanta parlaspa Hebreos 13:16 nin. Chay ruwaykunaqa uqaywana hina kanku. Diostataq mayta kusichin. Chayrayku kallpachakunallapuni Sara hina sinchi creyeniyuq kanapaq. Kunantan, qillqaqkunapaq comisionpi yanapakuq hermano Hans, kaymanta parlarenqa. Sinchi creyeniyuq warmismanta yachakuna, Rahab. Maymantaq iskay watiqaqkuna zirqanku, Jericó llaqtaman, nipitarinanta yuyaspa maymantaq chayarqanku. Piswarmi Rahpa wasinman, Rahqa mana yacharqachu chay runa salvakunanpaq yanapanankuta. Chay watiqaqkunamanta yacharqospa Jericomanta reyqa chay rato soldadosninta Rahpa wasinman kacharqa. Punkuta takaykuqtinkukamata Rahqa imatachus ruwananpi piensarinan karqa. Imatachus aqllasqanqa paypaq familianpaqpis allinninpaq kanman karqa chayri mana. Aqllanan karqa Jehová llaqtanta yanapaytachus chayri Jericomanta reypa nisqanta ruwaytachus. Chaymanta videota qawarisun. Chay videopi reparasun imatachus Rahab ruwasqanta. Imachus allin kaqta aqllananpaq yanapasqantapis. Llaqtaypiqa tukuypis mancharisqas kasiarqayku. Jericó llaqtayku chinkachisqa kananmanta. Chayrayku iskay israelitas wasiman hamuqtinku, yacharqani salvakunaypaq himallatapis ruwanay kasqanta. Wawamanta pachu yararqani, israelitaspaq Diosninku Jehováqa mana waq Dioskuna hinachu kasqanta. Payqa puka qochata ch'akichirqa, amorreostapis chinkasqata chinkarparicharqa. Jehová yanapanawanta munaspaqa, chay iskay runasta yanapanay karqa. Kunanqa Jehová llaqtanpi kashani, paypaq ladonpi. Jehováqa paypi creesqayrayku bendecishawani. Kunchis hina Rahpa wasinmanqa iskay israelitas chayarqanku. Rahptaq sutita yacharqa chay runasta yanapaqtin Jehová payta yanapanallantataq. Imataq chaypaq yanaparqa. Chayta yachanapaq mascarinachis Hebreos 11:31. Hebreos capítulo 11 versículo 31 nin. Kuchiwarmis Rahpis Cresqanrayku mana wañurqachu, mana kasukuq runaswan huska. Imaraykuchus payqa
Wateqaqkunata tukuy sonqo wasiman waqyarikorqa. Leirinchis hina, Rabqa, Jehovapi kresqanrayku imatachus ruwananta yacharqa. Payqa uyarerqa Jehová pukaquchata ch'akichisqanta, amorriostapis chinkachisqanta. Josué capítulo 2 pitaq imaynapunichus chay imas kasqanta sut'ita willashan. Rabqa soldados chayanankupaq wateqaqkunata pakamorqaña. Soldados ripusqankutawantaq wasipataman wicharerqa wateqaqkunawan parlarinanpaq. Chaypitaq paykunaman ajinata nerqa. Noqaqa Jehovapi kreni, yachani payllachiqa Dios kasqanta, yachallanitaq kay hallp'atapis makikichisman haywaykusunaykichista. Chayrayku mañarikuykichis khuyarikunawaykuta, noqata familiaytapis. Rabqa mana imaynatachus Dios yanapanallampichu creerqa. Manaqa yacharqa Jehová tukuy atiyniyuq kasqanta, chayrayku paypi tukuy sonqo creerqa. Chay creyninraykutaq wateqaqkunamantapis khuyakorqa. Chay creyllataq yanaparqa wateqaqkunaq nisqankuta kasukunanpaq. Kunanqa videota qhawarisun. Chay videopitaq reparasun Bibliamanta yachakuq Rab hina ruwasqanta. Bibliata estudiaytawan, yacharqani testigosqa cheqan religión puni kasqankuta. Pero tumpallakisqa kasharqani. Mamaymanqa Navidad manchayta gustan. Hinapis Bibliata estudiaspa yachakorqani. Jehová Dios manqa chay fiesta mana gustasqanta. Noqaqa chay costumbreta faciliata saqiporqani. Pero mamaywan parlarinaypaqqa Jehová yanapanta necesitarqani. Mamaytaqa mayta munakuni. Nitaq sonqonta nanachiyta munaymanchu. Hinapis Navidadta niña ruwanayta niqti, sonqon nanachispa hinarqani. Yacharqani chay costumbreta saqispa allinta ruwashasqayta. Chayrayku Jehovamanta mañakurqani, mamayta yanapananta mana phiñakunanpaq. Kay Navidadqa may sumaq kanqa. Kay cámara hina $399 ya cuesta. Chayri kay hatun teletas antikuy may baratulla kashan $849. Mayu yallarqanipischu mamay Bibliamanta astawan yachaymunananta. Pero yachaymunarqa, chaytaq mayta kusichiwarqa. Jehovaman mayta agradecikuni, mamayta noqata hina yanapasqanmanta. Rikunchis hina, chay sipasqa Jehová cheqa Dios kasqanta yacharqa, yachallarqataq cheqa religionpi kasqanta. Hinapis Jehová bendecinanpaqqa Bibliapi imatachus yachakusqanman hina kawsayninpis ruwanan karqa. Noqanchikri ajinatachus ruwashanchis, creyninchisman hinachu kawsayninchispis ruwashanchis. Chayri nishanchischu creyneqa mana ancha sinchichu nispa. Hina kaqtin pihinataq ruwasunman, Rab hina ruwasunman. Rabqa Jehovamanta pisillata yacharqa, hinapis paypi creerqa, chaytaq kawsayninta cambiananpaq yanaparqa.
Chantapis watiqaqkunata pakarqa, nisqankutapis kasurqa. Chayrayku Santiago 2:25 nin, Rabqa ruwasqasninrayku chiqanpaq qhawasqa kasqanta. Payqa khuchiwarmi hina llank'aq. Cananeostaq chay llank'aytaqa allillanpaq qhawaq kanku. Jehovataqri chay ruwayta millaypaq qhawaq. Ari, chayrayku Rabqa chay millay kawsayta saqinan karqa. Chay ruwaytaqa saqirqapuni. Jehovataq may allinpaq qhawarqa. Kunanpis pikunachus Jehovata yupaychayta munaqkunaqa kawsayninkupi millay ruwaykunata saqinanku tiyan. Chay millay ruwaykuna kanman machaykuy, suwakuy, khuchichakuy, santosta yupaychay, millay fiesta sima. Zaafpis, familianpis, Jehová Diosta kasukusqankurayku salvakorqanku. Chantapis Jehovaqa Raabta creyninrayku bendicerqa. Chay bendicionmanta uqqa kashan, Jesucristo paypa mirayninmanta hamusqan. Hermanosni, noqanchispis Raab hina sinchi creyniyuq kana. Chay creyqa yanapawasunchis, kawsayninchista cambianapaq, costumbresta saqinapaq, Jehovaman qayllaykunapaq, payta sirviytataq aqllanapaq. Chantapis creyninchisqa yanapallawanchistaq Jehovamanta astawan yachakunapaq. Raab hina sinchi creyniyuq kasun chayqa, Jehová allinpaq qawawasun, maytataq bendeciwasun. Kunantaq yachachinapaq comisionpi yanapakuq hermano Kenneth kaymanta parlarenqa. Sinchi creyniyuq warmismanta yachakuna. Ana. Viernes pagarimpi hermanunchej numer, tapuriwarganchej, golgemantachu llakikushanki. Wawaykitapis colegionpi sagra imasta ruwanankupachu tanqanku. Mana hampi atina onqoywanchu kashanki. Chay tapuykunaman yaparispa, trabajoykimanta compañerosniki burlakusunkuchu. Familiaykipis asipayasunkuchu. Piwanpis phiñanasqachu kashanki. Ajina llakiykunapi rikukuspa, yuyarina Pablo kayta nisqanta. Maqanakupi saqmaqkuna hina, mana wayrallatachu saqmashani. Pablo hina ruwanapaq anaq kawsaynin yanapawasunman. Bibliapi maskarina 1 Samuelta. Anaqa iskay llakiykunapi rikukorqa. Payqa chay llakiykunawan maqanakullanampuni karqa. Nitaq saqirqachu chay llakiykuna atipananta. 1 Samuel capítulo 1 versículo 2 nin. Elkanaqa iskay warmisniyuq karqa. Uqninpa sutin karqa Ana, uqninpatataq Penina. Peninaqa Anata chejnikuq, chayrayku mayta llakichej. Anataqa kay llakichillaqtaq. Kaypi nin Peninaqa wawasniyuq karqa. Anataqri mana. Anaqa mana wawitayuq kayta terqachu. Chayrayku chay tiempomanta runasqa pisipaq qhawaq kanku. Imata Penina anawan ruwaq, mayta k'umuykachachej. Versículo 6 nin, Peninaqa Anata chejnikuspa k'umuykachachillaqpuni. Ajinata k'umuykachachej, Ana mana wawitayuq kayta atisqanrayku. Versículo 7 pinillantaq. Peninaqa asipayaspa llakichillaqpuni. Anataq waqallaqpuni nitaq mikhuqchu. Kunanqa uq videota qhawarisun. Chaypi rikusun imayna llakisqachus Ana kasasqanta. Imaynatataqchus creynin yanapasqantapis. Ni puñuytapis, ni mikhuytapis atiychu kani. Piensarqani ni hayk'aq wawayuq kayta atinayta. Ni pilla kinita entiendespa hinaqchu. Pero yacharqani Jehová Dios entiendenawanta. Chayrayku sunquypi kaqta payman willakurqani. Jehovaqa chaqan kaqta ruwaq Dios. Pay yanapanawanpi atinekunay karqa. Tatay Jehovaqa mañakusqayta uyariwarqa. Ni hayk'aq qunqakusaqchu kay hinata bendeciwasqanta.
manapuni waqpakakuna chanka kanchu Diosninchik hinaqa. Rikunchik hina anaga mayllakisqa kasarqa. Chantazikullanchiktaj sonqotiyasqa kasasqanta. Jehovapi atinekusqanraykutaq payta hatunchasasqanta. Anaga niña llakikusarqachu. Mana chayqa sonqotiyasqa kasarqa. Versículo 10 y 11pi. Imatachus ana ruwasqanmanta parlan. Noqanchikpis anahina llakiykunawan maqanakusun chayqa, chay llakiykunata atipasun. 10pi nin. Anataj waqaspa sonqon ukhupi mayllakisqa kasqanrayku, Tata Diosmanta mañakuq churakurqa nispa. Sinchi llakisqa kasaspa orakurqa. Ari, mayta waqasaspapis Jehovaman orakurqa. Noqanchikpis mayllakisqa kasaspa Diosman orakuna. Imaynachus kasasqanchikta. Tukuy sonqo willakuna. Waqanpis willakuna. Chayta ruwana, anahina. Payqa creyniyuq kasqanrayku wawitayuq kayta mañakurqa. Wawitayuq kaspaqa chay wawitata payman qopunanta nerqa. Versículo 11 nin. Tukuy atiyniyuq Tata Dios. Sichus qan qhawariwaq kay kamachiykiq llakiyninta. Sitaschus noqamanta yuyarikuspa wawata qowanki chayqa, noqa chay wawataqa qopusqayki tukuy kawsayninpi kamachiyki kananpaq. Manata hayk'aspis chuschaqnin q'utusqachu kanqa nispa. Anaqa wawitanta Jehovaman qopunan karqa. Chay wawitaq chuschanpis mana q'utusqachu kanan karqa. Anaqa maysinch'i creyniyuqpuni karqa. Ajina creyniyuq kananpaq imataq yanaparqa. Payhina llakiykunasniyuq sinchi creyniyuq warmismanta yachakusqan. Chay warmisqa kanku Raquelwan Leawan. Gozanqoqa Jacob karqa. Raquelpis mana wawitayuq kayta atirqachu. Chayrayku mana allintachu kawsakuq kanku. Anaqa yacharqa imaynatachus Jehová Dios sinchi creyniyuq Raquelta yanapasqanta. Chaytaq creyninta kallpacharqa. Anataqa waq ima yanapallarqataq. Payqa waqallaqpuni. Llakisqa kasqanraykutaq nimi qhoqpischu. Hinapis Diostaqa yupay challarqapuni. Versículo 7pi ninhina payqa sapawata temploman rillaqpuni. Versículo 13pi nin kuraq sacerdote machasqa kasqanta yuyaqtinpis payqa rillasqantapuni. Ñawpaqpi nerqanchik hina kay tiempopiqa tukuyninchik imaymana llakiyniyuq kanchik. Chayrayku anahina sinchi creyniyuq kananchik tiyan. Kunanqa videota qhawarisun. Chaypi rikusun hermananchikqa anahina sinchi creyniyuq kasqanta. Doctorata parlaqta uyaritawan pacha. Yacharqani mana allinchu kashasqayta ninawanta. Sonqoypiqa nisharqani amallapis niwanmanchu astawan unquykusqayta. Pero sinchi unqusqapuni kashasqani. Napis onqusqachu kayman hina ruwanasniyta ruwaq churakurqani. Sanitupis kayman hina. Pero mana allinchu kasharqani.
Jehovaman yakinita willakorqani. Pay uyariwasqanta, entiendiwasqanta yachayqa, yakinita aguantanaypaq yanapawarqa. Pi yacharqachu imaynachus kashasqayta. Ni amigasniypis. Najina sinchi llakisqa kasharqani. Pero payqa yacharqa Jehová Dios yanapananta. Yanaparqa punita, Jehová nuqatapis yanapallawarqata. Yuyarichiwarqataq unqusqa kaqtiypis mana sapitaychu kashasqayta. Kunche hina hermanancheja, sinchion kosqa kaspapis, anahina Jehovapi atinekorqa. Sinchi llakipi, chayri ima pruebapis yikukuspapis, pijinazo asuman, anahina. Paihina sinchi creiniyoq kana. Satanasqa maganakupi atipayta munawanchej. Chayrayku, ama atipachikunachu. Mana atipanawanchejpaq imatazo asuman. Primera Pedro 5:9 nin, paypa contrampis ayaykuychej, creeypis hinch'ita sayaspa. Imaraykuchus yachankichej hina, munduntinpi tukuy hermanosninchejqa, kikillantataq ñak'arishanku. Piensarina imaynatachus Jehová unaymanta pacha kamachisninta yanapasqanpi. Primera Samuel 1:12 nin, anaqa, unayta Jehovaman orakusqanta. Noqanchejpis llakiyninchejtaqa mana sayk'uspa Jehovaman willakuna. Chayrayku Colosenses 4:2 nin, mana sayk'uspa mañakuychej. Chayta ruwaqtinchej, payqa uyariwasun. Imata ana ruwarqa llakisqa kasaspa, mayta waqashaspapis, Jehovaman tukuy llakiyninta willakorqa. Primera Samuel 1:18 nin, chantami korqa, niñataq llakisqachu karqa nispa. Ana wawitayoq kaspañapis, imata ruwallarqataq, Jehovaman orakullarqataq, chay orakusqantaq Primera Samuel capítulo 2 kasan. Noqanchejpis anahina, maysinchi llakisqa kaspapis, Jehová Diosta yupaychanallapuni. Llakiykunasninchej rayku kikinpis ayasunman chayqa, Satanasqa maganakupi facilta atipawasunman. Chayrayku llakisqa kaspapis, Jehová Diosta yupaychanallapuni. Pablo hina Satanaswan maganakunallapuni. Ama saqekunachu Satanás atipanawanchekta. Chay imasta ruwayqa, Jehová Diosman astawan qayllaykuchiwasun. Paytaq, sinchi creiniyoq hanata hina, mayta bendeciwasun. Kunantaq publicacionespaq comisionmanta hermano Harold, kaymanta parlarenqa. Sinchi creiniyoq warmismanta yachakuna, Israelmanta esclava sipasita. Unay tiempope seriamanta soldados, Israel manzispa, Israelitasta, wawastapis, esclavos kanankupa fuerzamanta apakapuq kanku. Imaynachu chaykasqantaqa, kay Segunda Reyes capítulo 5 willan. Versículo 1 penin, Naamanga, seriamanta soldadospaq kuraqninku kasqanta. Nillantaq, chay kuraqninku, lepra unqoyniyuq kasqanta. Dospitaqnin, kote, seriamanta soldados, Israelman suwaraq yayguspa, sipasta apasqanku. Paytaq Naamanpa warminpa kamachin karqa. Chay sipasitaqa, apakapushaqtinku maytacha mancharikorqa.
Paytaqa familianmanta karuman apakapusharqanku. Waq Dioskunata yupaychaq kanku chayma. Waq Dioskunata yupaychaq llaqtapi Jehová Diospi atinikullanman punichu karqa, niñachu chayta ruwanman karqa. Chayta yachanapaq paymanta videota qhawarisun. Soldados presuchaspa apawasqanku diyatani hayk'aq qunqasaqchu. Yacharqani familiayta, amigasniytapis uhtawan mana rikunayta. Anchata puni llakikurqani, pero yachallarqanita Jehovani hayk'aq saqirparinawanta. Patroniqa sinchi unqusqa puni kasharqa, nanaywan ayqushallarqaña. Nuqaqa yacharqani profeta Eliseo sanuyachiyta atisqanta. Payqa milagrosta ruwaq, wañusqatapis kawsarichirqa. Chayta patronayman willarinaypuni karqa. Willarirqani punita Jehová valorta quwasqanrayku. Familianmanta karupi kaspapis, chay sipasitaqa Jehová Diospi atinikullarqapuni. Imataq chaypaq yanaparqa. Tatashnin huch'uysitumanta pacha Jehovápi atinikuyta yachachisqanku. Chay yakiykunapi rikukusqanpis creynin sinchi kananpaq yanaparqa. Payqa profeta Eliseo imashtachu ruwasqanta yacharqa. Yacharqa Jehová yanapayninwan milagrosta ruwasqanta, yuqallitutapis kawsarichisqanta. Pay piensarirqacha Jehováqa yuqallituta kawsarichin. Ari, payllataq patronitapis saniyachiyta atinman nispa. Chayrayku mana manchachikuspa Jehová Diosmanta parlarirqa. Imatach nisqantataq kay Segunda Reyes 5:3pi leerina. Chay sipasitaqa patronanman nirqa. Sichus wiraquchiy Samariaman rispa profetanwan parlamunman chayqa lepranmanta sanuyachisqa kanman nispa. Chay willasqanrayku imata patronnin ruwarqa Israel llaqtaman rirqa. Profeta Eliseowan parlamunanpaq. Profeta Eliseo nisqanta llampu sunquwan kasukusqanraykutaq sanuyaporqa. Chanta mana creyinapaq hina Jehová Diosmanta kayta nirqa. Kunanqa yachani ari. Kay pachantinpi mana waq Diosqa kanchu. Mana chayqa Israel suyullapi nispa. Nillarqataq niña waq Dioskunata yupaychananta. Mana chayqa Jehovallataña. Chayrayku paypis familianpis kusisqas kasharqanku. Imaraykuchus mana leprallamantachu saniyaporqa. Manaqa Jehová kamachinman tukurqa. Kay tiempupipis hermanosninchik chay sipasita hina ruwashanku. Chaymanta videota qhawarisun. Rikusuntaq imaynatachus hermana preso kaspapis Jehová Diosmanta parlarisqanta. Testigo kasqayrayku karcelpi wisq'awarqanku. Familiaymanta, gozaymanta, cristiano hermanosniymanta, hermanasniymanta, karunchasqa kasharqani. Karcelpi kawsayqa mana facilchu karqa. Ratosqa manchachikunapa hina karqa. Guardiasta mayta rogakorqani Bibliata qunawankuta. Pero sapakuti mana niwaq kanku. Hinapis Diospaq palabranqa sunquypi sapichasqa kasharqa. Rayku tukuy atisqayta Diospaq gobiernunmanta parlaq kani. Chayqa mayta kusichiwaq. Qallariypiqa pisilla uyariwaq kanku. Hinapis Bibliamanta parlallarqanipuni, k'achataq karqani. Chayrayku ashkhas uyariwarqanku. Avesninqa Diospaq palabranmanta willayta tumpata manchachikuq kani. Pero Jehová kallpata quwarqa predikanallaypaqpuni.
guardiasqa manchachikunapaq hina kanku. Chayrayku mana facilchu paykunawan predikayqa. Pero Diosqa munan tukuy laya runas payta riqsinankuta. Chayrayku paykunamanpis Jehová Diosniymanta yacharichay kani. Selpi wisk'asqa kaspapis yacharqani Jehová Diosqa akunata yanapanaypaq allpata qunawanta. Jóvenes, qankunapis chay hermana hina ruwayta atiwaqchik. Israelmanta sipasita hina atinkichik sinchi creyiniyuq kayta. Jehovamantapis parlarita. Romanos 10, 13, 14 penin, runasqa Jehovata riqsinanku kasqanta. Mana ni pi willaqtinqa, mana atinqankuchu Jehová Diosta riqsiyta, nitaq salvakuytapis. Chayrayku, mana manchachikuspa willallaychikpuni, jóvenes, chaypaq imata ruwawaqchik, kreyiniykichikta kallpachaychik. Chaytaq yanapasunqachik, karcelpi kasharqa chay hermana hina ruwanaykichikpaq. Pay nerqa, Bibliamanta yachakusqayqa, sonqoypis hapichasqa kasharqa. Kreyinirayku karcelpi kaspapis, tukuy atisqayta Diospa gobiernunmanta parlariqpuni kani. Chantapis urakuy, Jehová valorta gusunanpaq. Hermanaqa chayta ruwarqa, pay nerqa, wakin kutisqa Jehovamanta parlarita manchikuq kani, pero Jehová kallpata guwarqa predikanaypaq nispa. Jóvenes, qankunapis mana manchachikuspa Jehová Diosmanta parlarichik. Profesores niykichikman, familiares niykichikman, compañeros niykichikmanpis. Mayqillanpis testiguman tukunman. Profesora experiencianta willarisqaykichik. Payqa unayta tapuykunashninman kutichiykunata mask'asqa. Kutitaq 12 watashniyuq alumnitan kaykunata tapurisqa. Profesora, yachankichu testigo kasqayta? Ari nisqa. Pikunachus kasqankuta yachakuyta munawaqchu? Ari nisqa. Maypichu tiyakusqantapis tapurisqa. Chayrayku profesoraqa Bibliamanta yachakuyta qallarisqa. Yachakusqantaq mayta gustasqa. Chayrayku astawan ñawparisqa bautizakusqataq. Chaymanta pacha, kunankama tukuy sonqu Jehová Diosta serviciallampuni. Chantapis Estados Unidospi kaq Betelpi 40 watasta hinaña llank'ashan. Mana manchachikuspa willasqanchikqa waqkunata mayta yanapan. Israelmanta sipasitapis chayta ruwarqa. Jehovamanta parlasqanrayku naamanqa Israelman serqa. Unquyninmanta saniyaporqa. Jehová kamachinmantaq tukurqa. Chay sipasitaqa karu llaqtaman apasqa kaspapis sinchi kriyiniyuqllapuni karqa. Chantapis Jehová valorta gorqa waqkunaman paymanta parlarinanpaq. Ajinallatataq nuqanchiktapis yanapawasun paymanta parlarinapaq. Kunantaq hermanunchik Jeffrey Jackson kaymanta parlarinqa. Sinchi kreyiniyuq warmismanta yachakuna. Jesuspaq maman María. Jehová Diosqa María sutiyuq sipasman sumaq ruwayta qorqa. Chay ruwayta ruwananpaqtaq sinchi kreyiniyuq kanankarqa. Ima ruwaytataq María hap'irqa. Payqa Diospa wawanta uywanan karqa, cuidanantaq karqa. Chay ruwaytaqa may hatunpaq hawarqa. Hinapis imaraykutaq sinchi kreyiniyuq kanankarqa. Imaraykuchus wawitata wiñanankama uywayqa mana uqratupaqchu, manaqa unay tiempopaq. Chayrayku Mariaqa chay imaspi allintachat ukurirqa. Chantapis icha piensarirqa imaynatachu chayta Joseman willananpi.
ongoq rikurejtin, imatachus familiaresnin, amigosnin, vecinosninpis ninankupi. Angelqa mana payman nerqachu. María, ama chaymanta llakikuychu. Noqa paykunawan parlaq risaq, mana imatapis ninasunkupaq nispa. Mana chayta nerqachu. Chayrayku Mariaqa sinchi creeniyuq kanankarqa. Imaynata María Jehová qosqan ruwayta hapikorqa. Chayta yachanapaq paymanta videota qhawarisun. Josewan kasarakunaypaq parlasqaña kargani. Ensergani kasarakuspa tukuy familias hinallataq kawsakunaykuta. Hinallapi ángel rikhurimuwarqa. Iwarqataq Diosqa wawanpaq maman kanaypaq aqllawasqanta. Chayta niwaqtin t'ukulla qhipakurqani. Yuyarqani mana tinayta. Apis yacharqani Jehovata kasukuqtiyku, wawantataq sumaqta uywaqtiyku, pay yanapanawaykuta, bendecinawaykutataq. Mapitaq María pensarisarqa. Josewan kasarakuspa, tukuy familias hina kawsakunankupi. Chayllapitaq Jehová ruwayta qun. Chayta uyarispa ichapis piensan pacha, chay ruwayta mana hunt'ayta atinanpi. Hinapis imata ruwarqa. Chaypaq Biblianchikpi maskarina Lucas 1:38. Lucas capítulo 1 versículo 38. Lucas 1:38. Nin Mariataq nerqa. Jehová Diospa kamachin kani, nisqaykiman hina noqapis ruwakuchun nispa. Mariaqa chay ruwayta tukuy sonqo hapikorqa. Payqa maysinchi creeniyuqpuni karqa. Yacharqa Jehová Dios yanapananta, bendecinantataq. Imatataq María ruwaq sinchi creeniyuq kananpaq. Chayta yachanapaq Lucas 1:46pi imatachus nisqanta qhawarisun. Mana chay versículuta leerisunchu. Hinapis Inglés Bibliapi imatachus chay versículupaq notampi nisqanta leerisun. Chaypi nin Diosta hatunchananpaq Mariaq nisqanqa kay chunka versículuspi kasan. Chay versículuspitaq hebreo qillqasqasmanta 20 versículusmanta astawan uqharin. Chay nisqanqa rikuchin Diosta mayta munakusqanta, palabrantapis sumaqta riqsisqanta, Jehovátapis mayta agradecikusqanta, rikuchillantaq sinchi creeniyuq kasqanta. Pay nerqa Jehovaqa hatunchakuqkunata k'umuykachachin, paymanta yachakuyta munaqkunatataq yanapan nispa. Mariaqa Diospa palabrampi imatachus nisqanta sumaqta yacharqa. Chayrayku sinchi creeniyuq karqa. Diospa palabranmanta copias mana kapuqtinpis imatataq María ruwaq. Sinagogapi Diospa palabranmanta leekusqanta yuyayninpi hap'ej nitaq qunqaqchu. Sumaqta yuyarikuq. Payqa hebreo qillqasqasmanta ashka versículusta yuyarikorqa. Umanpita hap'erqa. Imaynapi chayta yachanchaq. Jehová Diosta hatunchananpaq ima palabrastachus uqharisqanpi. Chay palabrasqa sonqonmanta lluqsirqa. Mariataqa chay imasta ruwasqan sinchi creeniyuq kananpaq yanaparqa. Chayrayku Jehová wawanta uywananpaq payta aqllarqa. Noqanchikpis María hina sinchi creeniyuq kasqanchikta rikuchisunman. Ima kutispitaq chayta rikuchisunman. Chayta yachanapaq videota qhawarisun. Qhawarisunchiktaj hermano María hina ruwasqanta. Asamblea Internacionalpi hatun ruanamanta encargado kanayta niwaqtinku sonqoypi nikorqani mana sina atisaqchu. Kayqa ancha sina noqapaqqa. Hinapis pasaqpi kikillantataq nisqayta yuyarikorqani. Hatun llakiypi tarikuq hermanosta yanapanapaq encargado kanayta niwaqtinku.
Kikillantataq nirqani doctores wan parlaq comitepi yanapakunayta niwaqtinku. Jehová imallank'aytapis ruwaqtin ajinatapuni manchachikuq kani. Hinapis Jehovaqa tukuy chaykunasta ruwanaypaq yanapawarqapuni. Chayrayku Jehová hatun ruwanata ruwaqtinqa paymanta yanapata mañakuni. Creyniyuq kani. Hunt'anaypaqtaq kallpachakuni. Chanta Jehová Dios yanapanawanpi atienekuni. Hermanumanta llakirikurqankicha. Uytampi repararqanchik imaynachus kasasqanta. Payqa uqsuwayta qoqtinku mana hunt'ayta atinanta yuyarqa. Icha noqanchikmanta wakinpis ajinata yuyarqanchik. Hinapis imata pay ruwarqa. Imaynatachus uqsuwayta hap'eqtin. Jehová Dios yanapasqanta yuyarikorqa. Hermanonchikqa llakiykunapi tarikuq hermanusta yanapananpaq encargado karqa. Payta yanapaq hermanos riqtinku imatachus kamachinantapis mana yachasarqachu. Chaytaq llakichirqa. Chantapis paytaqa doctoreswan parlanapaq comitepi yanapakunanpaq churarqanku. Payqa doctoreswan parlariq hospitalman rirqa. Chaypitaq secretariaqa mana k'achamantachu waqyarirqa. Yaykusaqtin doctorespis phiñashlla qawarirqanku. Hinapis rikukuspa noqanchikpis manchikusunman. Hinapis hermanunchiktaqa Jehovamanta mañakusqan. Payta mana wasanchayta munasqan. Sinchi creynin ima yanaparqa. Ari noqanchikpis María hina sinchi creyniyuq kasunman. Diostataq kusichisunman. Chantapis k'umuykukuq sonqo kana. Jehovapitaq tukuy sonqo atienekuna. Jehovapi atienekuspaqa salmista hina ruwashanchik. Mask'arinachik Salmo 56, versículos 3 y 4. Salmo 56, 3 y 4 nin. Manchachikuspa Qanllapi atienekuni, Diospi atienekuni, nisqantata hatunchani. Diospi atienekuni, manataq manchachikunichu. Imanawangataq runari, nispa. Ari, salmista hina María hinataq, Jehová Diospi tukuy sonqo atienekuna. Diospa llaqtanpi uqsuwayta hap'ispaqa, Jehová yanapanawanchikpi atienekuna. Sinchi creyniyuq kana, Jehovataq Mariata hina mayta bendeciwasun. Kunantaq qillqaqkunapaq comisionpi yanapakuq hermanunchik Leonard Myers kaymanta parlarenqa. Sinchi creyniyuq warmismanta yachakuna. Feniciamanta warmi. Jesuswan discípulos ninwanqa Pascua pasayta Feniciapi kasharqanku. Chayqa Siria ladopi kashan. Chay lugarmanta runasqa pichus Jesus kasqanta yacharqanku. Mask'arisun Mateo capítulo 15 kichasqallatata hap'isun. Kay Mateo 15:22 pi niwanchik Feniciamanta warmeqa Jesusta mayta rogakusqanta imillitanta sanuyachipunanpaq. Imaraykuchus kuraqsupay mayta chay imillitata ñak'arichishasqa. Versículo 23 pi niwanchik Jesusqa ni imata nisqanta. Uq ratonmantaq discipulosnin nerqanku. Kay warmita kachapuy imaraykuchus qaparispa qhipanchikta hamushan. Imata Jesus ruwarqa. Jesusqa Mateo 15:24 pi kayta nerqa. Diosqa Israelllaman kachamuwan
Paykunaqa chinkasqa ovejas hina kanku. Chayta uyarispa, chay warmi niñachu Jesusta rogakorqa creyninpis pisiarqachu. Imaynachus kasqanta yachanapaq, paymanta videota qhawarisunchik. Noqaqa mana judiachu kani. Pis uyarirqani Jesusqa unqusqasta sanuyachinanpaq atiniyuq kasqanta. Warmi wawitayta may unqusqa kasharqa. Rayku Jesusta mayta rogakorqani wawitayta sanuyachipunawanpaq. Paylla yanapayta terqa. Noqaqa Jesuspi creerqani. Paytaq creyniyta rikuspa wawitay sanuyapunanta niwarqa. Napunitaq karqa. Munasqa wawitayqa sanitu kasharqa. Watihmantataq asirisharqa. Iniciamanta warmeqa sinchi creyniyuq kasqanrayku Jesuspa yanapayninta maskarqa. Chay warmipis Jesuspis waq llaqtasniyuq karqanku. Hinapis Feniciamanta warmeqa Jesus unqusqasta sanuyachinanpaq atiniyuq kasqanta yacharqa. Chayrayku Jesusta nerqa, Señor, Davidpa wawan nispa. Chaywan nisharqa Jesusqa Mesiaspuni kasqanta. Chay warmeqa Jesus mana imillitanta sanuyachipuqtinpis zogakullarqapuni. Payqa maysinch'i creyniyuq karqa. Versículo 25pi nin. Chay warmita Jesuspa ñawpaqinpi qunqurikukuspa nerqa, Señor, yanapariway ari. Chayrayku Jesusqa paymanta kuyakorqa. Repararqa creynin sinch'i kasqanta. Imaynatachus tata wawan mañakusqanta mana chay ratochu qon, ajinallatata Jesuspis ruwarqa. Chayrayku versículo 26pi nin. Mana allinchu wawaspa t'antankuta qhechuspa alqetusman choqayqa. Griegospis romanospis alqetusta munakuq kanku. Wawaspis alqetuswan puqllakuq kanku. Jesus alqetus palabrata oqariqtin, chay warmeqa alqetus munasqa kasqankupi chayu yasharqa. Pikunatarachus yanapanan kasqanta entiendichinanpaq, Israelitasta wawaswan kikincharqa, mana judío kaqkunatataq alqetuswan. Wawasqa ñawpaqta mikhunku alqetusmanta nisqaqa. Chayrayku Jesusqa judíos kaqkunataraq yanapanan kasqanta nisharqa. Chayta uyarispa chay warmeqa mana phiñakorqachu. Astawanpis kayta nerqa. Ari Señor, alqetusqa dueñosninkuq mesanmanta t'antat'unas t'akakamusqanta mikhunku. Chayta niqtin, Jesusqa kay 28pi nishan chayta nerqa. Chaypi nin, Jesusta chay warmiman nerqa. Cresqaykiqa hatun, munasqaykiman hina ruwakuchun nispa. Chay warmeq wawantaq chay ratu pacha sanuyapurqa. Jesusqa chay warmeq wawitanta sanuyacharqa. Chaytaq karqa sinch'i creyninrayku. Kunanqa videopi qhawarisun, imaynatachus Bibliamanta yachakuq, Feniciamanta sinch'i creyniyuq warmihina ruwasqanta. Unaymantaña Diosman chimpapuyta munarqani. Goswan Bibliata estudiaspaqa, yacharqani paykuna punichiqa religión kasqankuta. Nallapi día, trabajomanta compañeroy, tapachimuarqa, rikunaypaq testigos falsos kasqankuta. Waykuyta munarqani. Napis chayllapi, testigosta riqsisqay p'unchaymanta yarikurqani. Paykunaqa Bibliapi yachachiwarqanku, Diospa sutin Jehová kasqanta, gobiernon kamachimushasqantaña, wah ashka imastawan.
Testigospaj enemigos nintachu uyariman kasqa, mana chaytaqa ruwaymanchu. Chayrayku amigos niyman testigosmanta cheqa kaqta willariyta munarqani. Napis paykunaqa mana yachayta munarqankuchu. Noqapuni rikurqani testigosqa tukuy sonqo munanakusqankuta. Familia hinapuni kanku. Hinapis mana chayllachu. Paykunaqa cheqatapuni yachachinku. Imapaqtaq testigospa enemigosninta uyariymanri. Noqaqa sut'ita yacharqani paykunapuni Jehová Diospaq kamachisnin kasqankuta. Chay jovenqa sut'ita repararqa chayqa religionpi kashasqanta. Chaytaq yanaparqa llulla imasta nisqankuwan mana engañachikunanpaq. Payqa Fenicia warmi hina ruwarqa. Feniciamanta warmi imata ruwarqa sinch'i creyninrayku Jesuspi creerqa. Noqanchikri imaynata Feniciamanta sinch'i creyniyuq warmi hina ruwasunman. Pay hina yachananchik tiyan pikunachus Diospa llaqtanta ñawpaqman pusashasqankuta. Mateo 24:45 pitaq paykunamanta parlan. Chaypi nin Jesusqa allin kamachi yuyayniyuq niqta tiempompi mikhunata qonawanchikta. Chayta ruwashasqankupi sinch'ita creenanchik tiyan. Imarayku chayta ruwana tiyan. Kinsa imasrayku. Kaq Espiritu Santo paykunata yanapan. Imaynata yanapan Biblia nisqasninta sumaqta entiendenankupaq. Chayta niwanchik 1 Corintios 2:13. Chay imasmantataq parlanchik mana yachaysapa runas yachachisqankuman hinachu. Astawanpis Diospa atiynin yachachiwasqanchikman hina. Iskay kaq ángeles paykunata yanapanku. Yachanchik hina Diospa llaqtanta kamachikkunaqa munduntinpi predikakunallampaqpuni ashka imasta ruwanku. Waq llaqtaspiqa churanakuy kaqtinpis hermanosninchikqa predikashallankupuni. Chay ima ruwakunanpaqqa ángeles yanapakunku. Kinsa kaq Bibliawan yanapachikunku. Wakin religionesqa runas munasqankuman hina Biblia nisqasninta q'iwinku. Diospa llaqtanta kamachikkunari Biblia nisqanman hina ruwanku. Manataq runas nisqankuman hinachu. Jehováqa wawan Jesus niqta Diospa llaqtanta kamachikkunata ñawpaqman pusashan. Chayrayku paykunapi atienikuna. Paykunamanta llullasta niwaqtinchikpis ama ni hayk'aq wasanchanachu. Chayta ruwaspaqa Feniciamanta warmi hina ruwashanchik. Payqa sinch'i creyniyuq karqa. Chayrayku Jesus wawitanta sanoyachirqa. Noqanchikpis pay hina ruwasun. Jesustapis kamachikninchikta hina qhawasun chayqa wiñaypaq kawsakusun. Kunantaq willaypaq comisionmanta hermano William kaymanta parlarenqa. Sinch'i creyniyuq warmismanta yachakuna. Marta. Marta, Marta. Payqa wasinman waqkunata waqyarikuytapuni yachaq. Chayrayku Bibliapi nin Jesusqa Martata munakusqanta, hinallataq Mariata, hermanon Lazarotapis. Chantapis Martaqa
Lázaro onqosqa kasaqtin tukuymata ruwarqa paymanta llakikusqan rayku. Martawan Mariawanqa may llakisqa kasarqanku. Chayrayku Jesusman willachimurqanku Lázaro onqosqa kashasqanta. Imatachus nisqankuta Juan 11:3pi kashan. Chaypi nin, Señor, munasqa amiguyki onqosqa kashan. Lázaroqa sinchi onqosqapuni kasarqa. Martaqa rikorqa imaynatachus hermanon astawan onqoykusqanta, wañupusqantapis. Ahinapi rikukuspa, imatataq Marta ruwarqa. Llakiyninwanchu atipachikorqa, creyninpis pisiyarqachu. Chaypaq videotaq hawarisunchik. Chay videopi rikusunchik imaynachus Marta kasasqanta. Hermano wañupusqantawan noqawan Mariawanqa maytapuni waqarqayku. Llakiymanta hina q'asla yuyaychinkasqa kasharqayku. Suchus noqaykuwan kanman karqa chayqa hermanoyqa mana wañunmanchu karqa. Hina llakisqa kaspapis noqaqa yacharqani hermanoyqa p'unchay kawsarimpunanta. Ataq payta rikukapunayta. Nipuni yuyarqaykuchu hermanoyku chay p'unchay pacha kawsarimpunanta. Kusiymanta waqarikurqaykupuni. Jehová Dios niykumanta gracias nirqayku. Yakuyniyuq kayqa Marta imayna llakisqapunichus kasasqanta entiendenapaq yanapawanchik. Bibliapi nin Jesusqa Lázaro onqosqa kasasqanta yachaspa Betaniaman risqanta, hinapis Lázaroqa wañupurqaña. Payqa wañupusqanmanta tawadianmanraq chayarqa. Chayaqtintaq Marta nerqa, kaypi kawaq karqa chayqa, hermanoyqa mana wañupunmanchu karqa nispa. Martaqa sut'ita yacharqa Jesus yanapayta atisqanta. Martaqa yachayarqataq aswan qhipaman wañusqas kawsarimunankuta. Chantapis Marta yuyayninpiqa kasarqa Jesus milagrosta ruwasqan, onqosqastapis sanuyachisqan. Payqa ni hayk'aq iskay chakurqachu Jesus Cristo kasqanmanta, milagrostapis ruwasqanmanta. Kunantaq Bibliapi leerisun Marta resurrecciónpi creesqanmanta Jesuspi atinikusqanmanta ima. Chay kashan kay Juan 11, 21 al 26pi. Chaypi ahinata nin. Martata Jesusta nerqa. Señor, kaypichus kawaq karqa chayqa, hermanoyqa mana wañupunmanchu karqa. Chayta nispa mana Jesusta huchachasarqachu. Manaqa chayqa kaqllata nisarqa. Nillampuni, chaywanpis yachani, imatapis Diosmanta mañakuqtiyki, Diosqa qosunantapuni nispa. Jesusta nerqa. Hermanoykiqa kawsarimpunqa nispa. Martataq nerqa. Noqa yachani kawsarimunanta qhipa kaq p'unchaypi. Wañusqas kawsarimunqanku chay pacharaq nispa. Jesustaq nerqa. Noqa kani kawsarimuy kawsaytaq. Pichus noqapi creeqqa wañuspapis kawsarimunqa. Pillapis kawsasaspa noqapi creeqqa mana wiñaypaqchu wañunqa. Chayta creenkichu nispa. Versículo 27pi leerisun Marta Jesusman uqsumaq imata nisqanta. Chaytaqa ni hayk'aq nerqaraqchu. Ahinata nin. Martataq nerqa. Ari Señor, noqa creeni Diospa wawan Cristopuni kasqaykita. Pichus kay munduman hamunan karqa chay nispa. Chayrayku Jesusqa Marta creyninta may valorniyuqpaq kawarqa. Noqanchikpis kawsarimuy kananpi creenchik. Chaytataq Jesusqa may valorniyuqpaq hawan. Kunanqa videota hawarisun. Chaypitaq reparasunchaq hermananchikta imachus sonqochasqanta.
Kari waway wañupuptin noqapis wañupuymunallarqaniyta. Wawaypi manaña piensanaypaq wahimasta ruwaq churakurqani. Pero tukuy ima payta yuyarichiwaq. Llakisqa kashaqtayqa Diospaq palabran songochawaq. Ya wawaymanta yuyarikuni. Napis manañan chata llakikunichu. Nanga astawan piensani. Oytayta mosoq mundopi watejmanta rikukapuypi. Hermanita wawan wañupusqanqa tukuyninchaqta mayta llakichiwanchik. Mayqan hermano familiarninpis wañupun chayqa ahinallatataq llakikunchik. Ahina llakiypi rikukuspa hermananchayqa martajina ruwarqa. Jehová Diospi tukuy sonqa tienekorqa. Chantapis Jehová Diosman orakorqa. Noqanchikri imata ruwasunman martajina creiniyuq kanapaq. Imatachus Biblia resurreccionmanta nisqanta ukhunchana. Hermanos ni, imaynataya chanchik Jesús wañuymanta kawsarimusqantapuni. Chayta yachanchik Biblia sut'inchasqan rayku. Jesusqa kawsarimuytawan apóstoles ninman rikhurirqa. Jesusqa rikhurillarqataq Pabloman niraq cristiano kasaqtin. Corintiosman kartampi Pablo nerqa Jesusqa 500 kuraq tantasqa hermanosman rikhurisqanta. Chay nisqan chayqapuni kasqanta rikuchinapaqtaq chay rikuqkunamanta askas kawsakusasqankutaraq nerqa. Chay nisqanqa mana llullachu karqa. Ari, kawsakusarqankuraq chay hermanosqa sut'ita niyta atirqanku Jesusqa kawsarimpusqantapuni. Kunanqa piensarina imatachus Diospaq palabran nisqanpi. Imatataq Apocalipsis 21, 3 y 4 niwanchik. Tukuy yachanchik chaypi nin manaña wañuykanqachu nispa. Kaypiñataq piensarina. Pitaq Apocalipsis 21, 3 y 4 pinerqa manaña wañuykanqachu nispa. Chaytaqa Señor ninchaq Jesucristo nerqa. Pininchaqpis wañupoqtin resurrecciónpi creyqa martata hina yanapawasunchik. Ama llakiyninchikwan atipachikunachu. Kallpachakuna ñawpaqman rinallapuni wañupuspapis kawsarimpusun mana kikinpichu qhipakusun. Tukuyninchik creenchik wañupuqkunaqa kawsarimpunankuta. Creyanchaqtaq paykunaqa k'achitu paraysupi kawsakunankuta. Niñataq wañunankuta. Pikunatataq Jehovawan Jesuswan bendecirqanku Martata, Mariata, Lazarotapis. Tukuy noqanchikpis Martajina creiniyuq kasunchik chayqa Jehovaqa bendecillawasuntaq. Kunantaq Diospa llaqtanta kamachiqkunamanta hermanunchaq Geriloch kaymanta parlarenqa.
Sinchi creinio warmismanta yachakuna. Kay tiempo manta cristianas. Ashka hermanas nincheka maisinchi creinio kanku. Kunan parlarisun hermananchik Maxuemanta. Payqa 1909 pi nasikosqa. Familianqa budistas kasqanku. Hinapis payqa Bibliamanta yachayta munaq. 1918 pitaq chay lugarninpiqa huk sinchi unquywan ashka runas wañukusqanku. Paykunapis chay millay unquywan unquykusqanku. Chaywantaq hermananqa semananman wañupusqa. Chayrayku hermananchis tapurikusqa. Imaraykutaq runa wañun, maymantaq wañupuspa ripunchik. 1928 watapi Matsue 19 watasniyuq kashaqtin tatanqa Jesuisiwan kasarachisqa. Paypis budistallataq kasqa. Matsueqa Osaka llaqtapi Bibliamanta yachakusqa. El arpa de Dios nisqa librowan. Chay librota qosqa wasinkayllapi tiyakuq hermano. Chay pachaqa Bibliamanta yachaqaqkuna sutiwan resisqa karqanchik. Hermananchisqa marzo 1929 watapi bauchakusqa. Qosanpis pisi tiempunman bauchakullasqataq. Junio de 1939 watapitaq hermananchikta qosantawan presosta apasqanku. Waq ladusmantaq puraqta t'aqasqanku. Sinchi creiniyuq kananku karqa. Hermananchikqa kasi wañupusqa uq watata hina sapitallanta uq cuartupi wisq'ayusqankurayku. 1944 wata tukukuytataq kacharipusqanku. Qosanwantaq tinkukusqa Segunda Guerra Mundial pasaytaraq. Hinapis paykunaqa Jehovapi tukuy sonqu atinikurqanku. Kunantaq waq hermananchikmanta parlarisun. Payqa Ellaton sutikun. Hermananchik tonqa Segunda Guerra Mundial pasayta 1945 watapi Estoniapi Bibliamanta yachakusqa. 1946 pitaq 20 watayuq kashaspa bautizakusqa. 27 de diciembre de 1950 watapitaq comunista nisqa partidomanta presuchasqanku. Chaymantataq sinchita trabajachinankupaq Borkutapi kaq karcelma apasqanku. Chaytaq Rusiapi kashan. Chay lugarqa may chiri. Chanta Moscoladupi kaq karcelmañataq apasqanku. Chaypitaq waq hermanaswan Diosta servillasqapuni. Huchi hojitasma atalayata qopiasqanku. Jaboncillos ukuma churayuspataq pasanakusqanku. Creyninkuqa may sinchi karqa. Hermananchik tonqa mana 13 watastapunichu karcelpi kasqa. Paytaqa phisqa wata kuskayniyuqmantaraq kacharipusqanku. Chaymanta unayninmanta Lembiduwan kasarakusqa. Chay tiempupipis gobiernomanta kaqkunaqa testiguspaq wasisninkuman yaykuqkanku, wakintataq presosta apakapuqkanku. 1991 watamantaraq predikaqta saqirqanku. Kunantaq hermananchik Matsuemanta Ellamantawan uq videota qhawarisun. Presuchawasqankutawan watata hina uhuch'uy cuartitupi wisq'aykuwarqanku. Chay cuartituqa millay ch'ichi karqa, kuruswan hunt'ataq. Nitaq piwanpis pararikuqta saqiwaqchu kanku. Phisqa watata karcelpi kasqaytawan kacharipuwarqanku. Wata munakuqtinchik, pipitaq tukuy sonqa tiene kuqtinchik, Jehovaqa mana saqirpariwasunchu. Imaynatachus nuqata mana saqirpariwarqachu, ahinata. Soldadosqa presuchaytawan policiaman apawarqanku. Chaypitaq uq soldado papelta firmachiyta munawarqa, manaña predikanaypaq.
Nogataq mana munarganichu. Nerganitaq Jehová Dios neita wasanchanaymantaqa cárcelpi tiyakusaq antes nispa. Noqaqa Biblia kay niskanta kasukuytapuni munani. Dios piatianekuy llinkaqtataq ruway. Chayta ruwaptinchis Jehováqa sunqunchik munasqanta quwanchis. Nipi rikhuni. Qasqa kaspapis hermanasninchikqa maysinchik creyniyuq karqanku. Kunan mascarinachik Salmo 37ta. Hermana Masuetaqa Jehová mana saqirpararqachu. Leerina Salmo 37:25ta. Ñuqa wayna karqani, kunantaq machuña kani. Ni hayk'aqpis k'acha runataqa wisch'usqata rikurqanichu. Nitaq wawasnintapis khuyayta mañakuqtaqa nispa. Hermananchisqa cárcelpi kaspapis mana Jehová Diosta wasancharqachu. Paytaqa 1939 watapi policías presuchasqanku. Uhlaqa ch'isi cuartumanta wisq'ayusqanku. Chay cuarto techonqa qhichmichimanta junta kasqa. Chaymantasqa hermananchistaqa waq cárcelman apasqanku. Chaypitaq sapitallanta wisq'ayusqanku. Qosanpis presullataq kasqa. Chayrayku unaymanta tinkukapusqanku. Hermananchisqa chay cárcelpi kasi wañupusqa. Wataymanta creyinin pruebapis rikukurqa. Kuti chay cárcelmanta soldados hermananchista kay hinata nisqanku. Japón sucursalmanta hermanuyki Hunsoqa Diosniykita manaya yupaychashanshu nispa. Chayta niqtinku hermananchikqa kayta nisqa. Payqa pantaq runalla. Kunantaq manaya hermanuychu. Matsueqa nipuni Diosta wasancharqachu. Hermananchik Matsue hinallataq Estoniamanta hermananchik Tompis Jehovata mana wasancharqachu. Payqa Jehovaman orakusqa. Biblia kamachiykunasninpitaq t'ukurisqa. Chay imas awantananpaq yanapasqa. Salmo 119, 97 y 98 nin. Mayta kamachisqasniykita munakuni. Tukuy p'unchay chayllapi unanchani. Kamachisqasniykiqa aswan yachayniyuqta ruwawan. Contraypi kaqkunamanta nisqaqa. Kamachisqasniyki ñuqawanpuni kanku nispa. Hermananchistaqa 1949pi Comunistas Partidomanta presuchasqanku. Policiamanta hapasqanku. Chaypitaq policías kunankuta tukuy ropanta lluch'uchisqanku. Hermananchistaqa maytapuni k'umiykachachisqanku. Hinapis payqa Jehovaman orakusqa. Jehovataq sonqotiyaykuyta qosqa. Huch'uy cuartuman wisq'aykusqankuraykutaq ni puñukuytapis atisqachu. Tapuykachanallankupaqtaq orqomuq kasqanku. Kutitaq nisqanku. Mana nisyaykuchu Dios mana kasqanta ninaykita. Manaqa nisyayku predikayta saqinaykita. Chayta ruwaptiyki kacharipusqayku nispa. Chanta soldadosqa nillasqankutaq. Kawsaytachu munanki? Diosniykiwan qusqachu Siberiapi sinchita llank'aspa wañuyta munanki. Hermananchistaqa 15 diyata mana puñuqta saqsqankuchu. Sapa ratumanta tapuykachasqankurayku. Hinapis Biblia nisqanpi t'ukurisqan awantananpaq yanapasqa. Chanta hermananchikmanqa niña predikananpaq documentuta haywasqanku. Chaypitaq firmananta nisqanku. Paytaq mana firmananta nisqa. Chanta pay nillasqataq. Cárcelpi qhipakusaq Jehová Diosniyta wasanchanaymantaqa nispa. Paypa nisqanta ruwallasaqpuni. Chayta uyarispa soldado qapariykusqa. Sonsa warmi. Tukuynikichikta Siberiama presuqta apasqayku. Mana yuyashaqtillantaq chawpi tutata kacharipusqanku. Chaymanta unayniymantaq presuchallasqankutaq. Videopi qawarisunchis imaynatachu hermano, hermanasninchik hina sinchi creyniyuq kasqanta.
Naspa mundon astawan sahrayasqanrayku Bibliata astawan sumaqta estudias churakurqani. Ñuqapis waq lugaresmanta hermanos hina sinch'ita sayayta munarqani. Sinch'ita sayaq hermanosqa mana ashka yachayniyuqchu karqanku. Nitaq may riqsisqaqchu karqanku. Hinapis tukuyninchikpuni Jehová Diospi tukuy sonqo atinikunanchik tiyan. Reynita kallpachanaypaq Bibliamanta textosta umaypi ashkhata hap'irqani. Chayqa mayta yanapawarqa autoridades qatigachayta qallariwaqtiyku. Suyunchispi Jehová testigos nin prohibis la castankumanta pacha 14 días yaraq pasan. Hinapis achka testigos ña presuchasqa kashanku. Policías Jehová Dios piatienekuy allin kaqtataq ruway. Kay hallp'api kawsakuy Tata Diosta ni hayk'aq wasanchaspa. Jehová Diosta munakuspa mayta kusikuy. Paytaq sonqoykis munasqanta gozonqa. Autoridades prohibiwaqtiykupis pakaymanta predikallarqaykupuni. Chay wataspi testigo kayqa mana facilchu karqa. Hinapis Diospa palabran sonqoykupi kasqanrayku tukukuykama sinch'ita sayarqayku. Sinchi creyniyuq warmismanta ashkhata yachakusunman. Imata sarahina ruwasunman. Payhina creyniyuq kanapaq Dios cuidanuwanchikpi atinikuna. Payqa mana saqirpariwasunchu. Imata Rahab hina ruwasunman. Creyninchik kallpachasqa kananpaq Jehová Diospi creynallapuni. Paymanta pisillata yachaspapis. Imata anahina ruwasunman. Creyninchik kallpachasqa kananpaq Jehová uyariwasqanchikpi tukurina. Imata Israelmanta sipasita hina ruwasunman. Jóvenes, payhina sinchi creyniyuq kanaykichikpaq compañerosnikichikman, profesorosnikichikman predikallaychikpuni. Imata ruwasunman Jesuspa maman María hina. María hina, sinchi creyniyuq kanapaqqa Jehová Diospi atinikuna. Diospa palabranta leerina, chay leisqanchikpitaq tukurina. Imata ruwasunman Feniciamanta warmi hina. Jehová llaqtanta ñawpaqman pusaqkunata kasukuna. Paykunapitaq atinikuna. Imata Lázaro hermanan María hina ruwasunman. Payhina sinchi creyniyuq kanapaq imatachu resurreccionmanta Biblia nisqanpi tukurina. Biblia nin Mariaqa Señorpa ñawpaqayman tiyaykukuspa yachachisqanta uyarisqanta. Imata ruwasunman chay iskay hermanasninchik hina. Sinchita shayanallapaqpuni Diospaq palabranwan yanapachikuna. Ahina sinchi creyniyuq maychika testigoswan muyurisqa kashanchik. Chayrayku mana saykuspa cosenachik. Ñawpaqinchikpi churasqa kashan chay atipanakupi. Chayta nin Hebreos 12:1.
Palarerqanchik chay sinchi creyniwaq warmispata sutisninku hina ñuqanchikpas sutisninchikpis Jehová librunpi qillqasqa kanqa. Chantapis paykuna hina wiñaypaq ashka bendicionesta hap'isun. Gracias hermanosni, sumaqta sut'inchariwayku. Yachakuyku tukuy hermanasta Jehová hina qhawana kasqanta. Kunanqa 142 takiyta takirisun. 142 takiynin suyakuyta Jehová qowanchik, takirinachik. Tukuy pikunachus kay asambleata qhawashankichik chaykunata allin hamusqa kasqaykichikta niyku. Kay sagra mundopi mana waqkunapi confiayta atillanchikchu. Hinapis imatachus Biblia nisqanpi confiasunmanchu? Hina kaqtin imaynata Biblia nisqanwan yanapachikusunman. Chayta yachanapaqqa willaypaq comisionmanta hermano Williamta uyarina. Payqa kaymanta parlarenqa. Sumaq willaykuna junt'akunanpi creena. Ichamay k'aqllapis mana riqsisqa runamanta celularniykiman mensajito chamusorqa. Premiota ganakunki. Kay situman ñit'iguy hap'inaykipaq nispa. Chayri telefonopi wahyasunku. Nisunkutaq. ¡Felicidades! Autota ganakunki. Hap'inaykipaqqa usqhayllata kunitan pacha bankomanta cuentaykita willariwayku. Suasqa ajina willaykunawan ashkhasta engañanku. Khuyaytataq sunasta wagachinku. Imaraykutaq kaymanta parlasanchik. Imaraykuchus kay tiempo pega. Imaymana riqch'aq willaykunata uyarinchik. Ashkha willaykunataq pantashqa kashanku. Chayri engañolla kanku. Chantapis mundontinpi llaki willaykunaslla tiyan. Llaqtallanchikpira noticiasta uyarispa phutikunchik, mancharikunchik ima. Chayrayku ashka runasqa sumaq willaykunata uyarispa
mana creeita tillankuchu. Piensanku, imayapis ancha sumaq kajtenga? Engañolla kasqanta. Biblia pune niwanchej, ama imatapis chaydatu creenanchejta. Hinapis Bibliaga sumaq willaykunamanta parlallantaj. Chaykunataj verdad puni kanku. Biblias nikichejpi masqarichej Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Chaypi kayhinata niwanchej. Juan presochasqa kasqanmantaña, Jesusqa Galilea manzispa, Dios manta sumaq willaykunata willararqa. Señalasqa tiempo junt'akunña. Diospa gobiernontaq qayllapiña kashan. Huchasniykichejmanta pesachikuychej. Dios manta sumaq willaykunatataq creeychej nispa. Sumaq willaykunata creeychej. Kay discursopi chaymanta parlasun. Jesuspa palabrasninta sumaqta entiendenapaj, 15 tapuykunaman kutichisun. Ñawpaj kaj. Ima sumaq willaykunataq kan. Iskay kaj. Imaraykutaq chayta creesunman. 15 kaj. Imastas wasunman chaypi creenanchejpaj. Kay tapuykunaq kutichiyninta yachayqa, sumaq willaykunata creenapaj yanapawasun. Songo junt'asqa kawsakunapajpis. Ñawpaj tapuyman kutichina. Ima sumaq willaykunasmantataq Señorninchej Jesús parlasharqa. Biblias ninchejpi Lucas librota masqarinachej. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 versículo 1 nin. Chay qhepata Jesusqa llaqtamanta llaqta, ranchomanta rancho zerqa. Diospa gobiernonmanta sumaq willaykunata willaraspa. Paywan qusqataq 12 apóstoles nin zerqanku. Ima sumaq willaykunastata Jesús willarqa. Kay textoqa nin, Diospa gobiernonmanta sumaq willaykunata. Entonces, sumaq willaykunaqqa Dios ninchejpa gobiernonmanta astawan kashan. Chay gobiernoqa cielopi kashan. Zayninpi cielollapitaj. Kay hallp'atataq kamachenqa. Jesusqa kay hallp'api kawsashaspa, 15 wata qusqanniyuqta predikarqa. Diospa gobiernollan runaspa problemas ninkuta allinchayta tisqanta. Imaynata chayta ruwarqa. Iskay imasllawan. Siminwan chakisninwantaj. Jesusqa ranchomanta rancho, llaqtamanta llaqtataj, mana sayk'uspa purerqa. Wakin kutis mana mikhusqa. Diospa gobiernonmanta runasman willanallanpaj. Discípulos nintapis yachachillarqataj, sumaq willaykunata tukuy llaqtaspi willamunankupaj. Aswan karusmantaq chayanankupaj. Kunan ichanishanki. Jesús sumaq willaykunata willasqanmanta 2000 watasmanta astawanña pasan. Imaraykutaq yachanay tiyanri nispa. Imaraykuchus Jesuspa willasqan sumaq willaykunaqa Diospa gobiernon kay hallp'ata kamachishaqtin tukuy kasukuq runaspaq bendicionesta apamunqa. Chayrayku tukuyninchej chay sumaq willaykunasta yachananchej tiyan. Ajinamanta yachasun ima bendicionestachus hap'inanchejta. Wakin bendicionesmanta parlarina. Ongoykunaqa manaña kangachu. Biblias ninchejpi Isaías librota masqarina. Isaías capítulo 33 versículo 24 gallarinillanta lerisunchej. Isaías 33, 24 nin. Mana pipis nengachu. Ongosqa kani nispa. Icha kayta ashka kutistaña leenchej. Pero kay nisqanpi sumaqtachu piensarinchej. Niña hayk'aq pipis nengachu. Ongosqa kashani. Nanashawan. Mana allinchu kashani. Ashi maynallacha kashani nispapis. Pero kunallanraq maychika runas kay coronavirus ongoywan ongoykunku. Ashka runastaq cojitos chayri manquitos kanku. Imaymana riqch'aq ongoykunas tiyan. Wakintaqa yachanchej. Wakintataq ni riqsillanchejpichu. Wakin ongoykunaqa wanchiwanchej.
unayta sufrichiwanchik. Chayri kallpanchikta tukuchin. Wakintaq qawarisqalla sanu kanchik. Hinapis sinchi ongosgapuni kasanchik. Pero Diospa gobiernompiqa tukuy ongoykuna, tukuy nanaykuna chinkasqata chinkanga. Niña uqtawan ongoykunata yuyarikusunñachu. Ni hayk'aq. Ongoykuna chinkaqtin imayna sumaqchus kawsayninchik kananpi piensarina. Kunitan mana ongosqachu kasaqtinchikpis imayna kasunman mana imanchik nanawaqtinchik. Manchay sumaq kanman. Ichari? Hinapis kunanga tukuy ima nanawanchik. Sayasqalla kaqtinchik, puriqtinchik, chukuqtinchik, hasta winkuqtinchikpis. Pero niña imanchik nanawaqtinchik diamanta dia, aswan sanito kananchik, aswan kallpayuqtaq kananchikqa sumaq kanman ichari. Chayrayku may sumaqpuni kanga Bibliaq nisqan hunt'akunanga. Manaña pipis ninqachu. Ongosqa kani. Waq bendición mantañataq parlarina. Tatas chayri gozas kaqkunaqa yachanku familiankuman mana nimata faltachinanku kasqanta. Chaywanpis qolqeta kanakuyqa mana atikullanchu. Ashkhash llakikunchik trabajituta tariymanta. Chayri trabajollallukpuni kaymanta. Chayrayku may sumaqpuni kanga Bibliaq kay nisqan hunt'akunanga. Biblias ninchikpi masqarina Isaías capítulo 65. Versículos 21 y 22. Nin. Chaypi wasista zuakuspa tiyakonganku. Uba huertasta churanganku, pogoynintataq mikhonganku. Wasistaqa mana waqkunalla tiyakunankupaqchu zuanganku. Hinallataq uba huertastapis mana waqkuna mikhunankupaqchu churanganku. Hinamanta aqllasqasniypis makisninkuq tarpuskanta mikhurikonganku. Zeparankichu. Tukuypi wasisniyuq, trabajitoyuqtaq kasunchik. Kaypega nimaynekpi parlanchu, alquilerpi, chayri anticretikopi tiyakunanchikmanta. Diospa gobiernon kamachisaqtin, tukuypis wasinchikmanta dueños kasunchik. Kusikusunchiktaj. Imaynachus chay kananpi tumpitata t'ukurinachik. Sapawqninchik munasqanchikman hina wasista zuakusunchik. Chaypitaq tiyakusunchik. Kiki makinchikwan tarpusqanchiktataq mikhukusunchik. Sumaqpuni kanga. Bibliaqa uba huertasta churanamanta parlallantaq. Chaytaq rikuchiwanchik, maychika mijuna kapunawanchikta. Bibliapi kay k'acha palabrasta tarinchik. Salmos librota masqarina. Salmos 72 ta leerisun. Salmos 72, 16 nin. Nación nimpega ashka trigo kachun. Orgo puntas pipis trigoga wairawan puglachun. Grano putumuchun, libanopis hach'asjina. Trigo pogoynintaq kampokora hina kachun, nispa. Casi tukuy rikunchik, yarqaymanta tullullaña kaq wawitasta. Kay millay ongoyraykutaq, ashkhasta rikunchik mikhunata mañakoqta. Diospa gobernonpitaqri, niña pipis mikhunamanta usongachu, nitaq tullullangachu. Chaypega ni pi pobre kangachu, mikhunapis maychika kanga. Kay versiculoga niwanchik, mana ashka mikhuna kapunallawanchiktachu. Managa atipanawanchikta. Trigoga may hinatapuni pogorenga. Loma faldas nimpi, puntas nimpi, hasta wasaygongapis. Chay hina sumaq bendición ta suyakusanchik. Waq bendición mantañataq parlarina. Chaypaq Jehová Dios ninchikqa, atinninwan t'ukunapaq hina milagrota zuanga. Wataqmanta Isaías librota masqarina. Isaías capítulo 25, versículo 8. Isaías 25:8. Hinatanin. Paega wañuyta wiñaypaq chinkachenga. Tukuypa waqaynintataq tukuy atiyniyuq tata Diosqa pichanga.
ayllunpa mana allinpaq khawasqa kayninkuta tukuy kay pachamanta chinkachinga. Ajinata tata Dios Jehová nin. Wakenga, mayta suyakushanku kay lerisqanchik hunt'akunanta. Manaña pipis wañuqtin, wañuy wiñaypaq chinkaqtin, may kusiypuni kanga. Reqsisqanchik, chayri uqnin familiarninchik wañupuqtinga. Mayta waqanchik, mayta llakikunchik, sonqonchikpis anchatapuni nanawanchik. Tukuytaq chayta yachanchik, kay ongoy tiempollapiraq, maychika reqsisqasninchik wañurapunku. Llaki kasqanrayku, ichani yuyarikuraytapis munanchikchu. Uq hermanonchik ajinata nerqa. Amañapis sábado diaqa kanmanchu. Casi sapa sábado puni, pillapis p'ampakushasqanta uyarini nispa. Ichano ganchikpis chayta ninchik. Hinapis Bibliaga nin, Dios ninchega wañuyta wiñaypaq chinkachinanta. Ari, niña pipis wañungachu. Wañuega chinkaskata chinkanga. Chay tiempoga may kusikunataq kanga. Pero mana chayllachu kanga. Jehová Diosga wañusqastapis kawsarichimonga. Bibliapi chayta nin. Isaías 26, 19 tañataq leerina. Nin, wañusqasniykega kawsarimponganku, ayasninkupis sayarimponganku, hallpa ukhupi puñuqkunaqa riqch'arimunganku, kusiywantaq mayta qaparinganku, wañusqasqa hallpa ukhumanta p'utumunganku. Ari, wañusqasqa kawsarimponganku. Wañupuq familiaris ninchikta rikukapusun. Kay situpi wañusqasmanta imatachus nisqanta, wateqmanta lerinachik. Chawpinejpi hinanin, hallpa uhupi puñuqkunaqa riqch'arimunganku, kusiywantaq mayta qaparinganku. Imata kay palabras rikuchiwanchik. Wañusqa familiares ninchik, puñusqalla kashasqankuta. May sumaq imaynatachus wawita mamanpa wiksanpi hark'asqa kashan? Ajinallatataq tukuy wañupuqkunapis? Jehová Dios ninchikpaq yuyayninpi sumaq waqaychasqa kashanku. Paytaq mayk'aqchus kawsarichimunanta yachanña. Noqanchiktaq wañusqa sayarimushaqtinku chaypi kasunman. Imaynatachus wawita nasikuqtin tukuy familian kusikun? Ajinallatataq noqanchikpis kusikusunchik. Tukuy chay bendicionestaq sumaq willaykunaq kantitullanraq. Imaraykuchus Diospa gobiernonga ashka bendicionestawanraq apamunga. Salmos 46:9 nin hinataq ch'aqwasqa chinkanga. Apocalipsis 11:18 nin hinataq Diosqa hallp'ata, ayreta, yakuta ch'ichichaqkunata chinkachenga. Animalitusta qasi mana kaqpa wañuchiqkunatapis tukuchillangataq. Ari. Kay kamaqa kutichinchikña ñawpaq kaqta puyman. Ima sumaq willaykunataq kan? Diospa gobiernonmanta sumaq willaykuna. Kay gobiernoqa cielomanta pacha kamachimuspa ashka bendicionesta apamunga. Chayqa manchay sumaq willaykunapuni. Chaykunamanta aswan sumaqtaq mana kanchu. Chayraygu may sumaq kanman chay willaykunamanta astawan yachananchik. Hinapis wakenga mana creellankuchu. Imaqtinchus kay tiempopi tukuypaq kawsayninchikqa manchay llakilla kashan. Kawsay sumaq yananmanta uyaritaq mana creenapaq hinallachu. Chayraygu ichaqanpis sumaq willaykunata mana creeyta tillankichu. Ichapis nishanki. Chaykunaqa ni kanmanchu. Cuentollachá nispa. Chayrayku iskay kaqta puymanñataq kunan kutichisunchis. Imaraykutaq chay sumaq willaykunata creesunman. Imaraykutaq creesunman ñaqa parlarganchik chay tukuy bendicionesta Diosqa hunt'anantapuni. Chaymanta parlarisun. Noticia cierto punichus manachus kasqanta yachanapaqqa, pimantachus chay willayta uyarisqanchikta qhawarikunchik. Sumaq willaykunatari Jehová Dios ninchikmanta uyarinchik. Qhawarini matachus Biblia paymanta nisqanta.
Tito librota Cusca Mascarina. Tito capítulo 1, versículo 1 y 2. Hinatanin. Noga Pabloga Dios pakamachinkani. Jesucristo apostol nintaj. Creeni apostol hina llank'asqaypis. Dios pa agllasqasninpa creyninkuman hina kashan. Chega kaqta allinta riqsisqayman hinataj. Chaytaj Dios ta tukuysongo yupaychayman hina kashan. Chay imasqa wiñay kawsayta suyakuypi sayachisqa kashan. Mana hayk'aq llullakuq Diostaj may unaymantaña chay kawsayta gonanta nerga. Entonces, Dios ninchej ni hayk'aq llullakusqanrayku sumaq willaykunata creesunman. Chayta astawan entienderina. Ichapis amigoygi, mayllamanpis Cusca rinaykichejpaq nisunki, wasiykipi las 7 suyawanki nispa. Pero ganga riqsinkiña. Yachanki 7 nisqanga, 7:30, chayri 8 kasqanta. Tukuy hina amiguyuq kanchej. Imaraykutaq yachanchej mana oranpichu chayamunanta. Qhepa chakisitupuni kasqanrayku, Ichapis chay amigonchejqa, chay amiganchejqa, may k'acha, pero maymanpis tardepuni chayan. Chayrayku ma creenchejchu 7ta chamunanta. Pero imaraykutaq kaymanta parlasanchej. Imaraykuchus pitapis allinta riqsispaqa, yachanchej nisqanta juntanantachus manachus. Kunan, imata Jehová Dios ninchejmanta yachanchej, yachanchej ni hayk'aq llullakusqanta. Sumaq willaykunataj paymanta hamusqanta. Payta allinta riqsispatajri, imatachus nisqanta juntanantapuni creesunman. Imaqtinchus, ñawpa tiempopiña Diospaq tukuy ima nisqasnin junt'akorqa, maychus kaqtataj. Manataq nisqasninmanta chayri profeciasninmanta wakillanchu junt'akorqa. Manaqa tukuy imitapuni junt'akorqa. Ujmanta parlarina. Jehovaqa profeta Isaíaswan willacherqa Babilonia llaqta chinkachisqa kananta. Payqa nillarqataj Babilonia llaqtata atipanankupaq muyuyninpi kaq yakusta ch'akichinankuta, punkuntataq yaykunankuta. 200 watas faltashaqtintaj pichus chay llaqtata atipananta nerqa. Chay profeciapi tukuy ima nikusqantaj maychus kaqsitutaq junt'akorqa. Jehovaqa nillarqataj Babiloniapi nipi uhtawan tiyakunanta. Kunankamataq chay lugarqa ch'inpacha kashan. Kaytaj Jehová Diospa profeciasninmanta uqsitulla. Astawan aska profeciasra junt'akorqa. Mashka watastachus Judá llaqta sagarbayasqa kanan, ima watachus Mesías chayamunan, maypichus nasekunan imastachus ruwanan, imaynatachus wañunanpis junt'akorqa. Kikisitunta maychus kaqtataj. Bibliaq aska profeciasnin ñawpa tiempopiña junt'akorqa. Chayrayku imaqchus aswan qhepaman kananta nisqanpis junt'akullanqataj. Imapiwan sumaq willaykuna junt'akunanta sikuchiwanchej. Bibliasninchejpi Mateo capítulo 9 mascarina. Mateo 9, versículo 35 nin. Jesusqa tukuy llaqtasta, tukuy ranchustawan muyumorqa, Diospa gobiernonmanta sumaq willaykunata willaspa, tukuy laya ongosqastataq sanoyacherqa. Jesusqa sumaq willaykunata willananpaq tukuy atisqanta ruwarqa. Payqa llaqtamanta llaqta, ranchomanta ranchotaq predicaspa purimorqa. Chantapis runa sumaq willaykunapi creenankupaq, Diospaq atinniwan ashka milagrosta ruwarqa. Chay milagrostataj maychika runas rikorqanku. Jesusman churanakuq runaspis chaykunata rikullarqankutaj. Kaykama yachakunchej Diospa gobiernonmanta sumaq willaykunamanta. Chanta yachakullanchejtaj imaraykuchus chay sumaq willaykunata creeyta tisqanchejta. Sumaq willaykunaqa Jehová Diosmanta hamun. Paytaj ni hayk'aq llullakunchu.
tukuy ima nisqantataq hunt'ampuni. Jesucristopis pichus Diospa gobiernomanta rey sumaq willaykuna chayqapuni kasqanta rikuchirqa. Chaytataq ruwarqa Diospa hatinninwan onqosqasta sanoyachispa. Kay tiemponchikpi mundontinmanta maychika runas Diospa gobiernomanta sumaq willaykunata yachakunku. Reparanku chayqapuni kasqanta. Kawsayninkupitaq mayta yanapashan. Chantapis hamuq tiempopis aswan sumaq kawsay kananta yachanku. Kunan videota qhawarisunchik. Reparanataq imaynatachu sumaq willaykuna wakin runasta yanapasqanta. Lugarniypiqa runasqa guerrasrayku mancharisqalla kawsanku. Piensaq kani imarayku jóvenes wañunanku tiyan, imarayku wawasni kay hinapi kawsananku tiyan. Diosqa ni guerrasta munanmanchu, hinapis iglesiaypiqa niwaq kanku chayqa Diospaq munaynin kasqanta. Kawsayniykuta wañuypatama churaspa llaqtaykumanta ayqikamurqayku. Alemaniaman chamuspaqa tapuykunasniypaq kutichiykunasninta tariyta munaspa ashka iglesiasman rirqani. Sapa iglesiapitaq pastoresman nehkani. Qasillatasi nahkayman hamuni. Imastachu yachayta munasqayta mana willawankichaychu ari nispa. Aves nenqa tapuykunasniyman nipi kutichiyta tisqanta piensaq kani. P'unchay Alemaniamanta warmi arabepi parlapawarqa. Manchay sumaqpuni karqa. Kay warmiqa Jehovaq testigom kasqa. Qaqa mana testigosun parlayta munaqchu kani. Hinapis payta uyarirqani. Chay hermanaqa imastachu yachayta munasqayta sumaqta kutichiwarqa. Lugarniypiqa runasqa waq religionniyoq kaspa, waq nacionmanta kaspa chekninakunku, maqanakunkutaq. Pero testigo suqpiqa Diosta riqsisqankurayku tukuy clase runas k'achata kawsakunku. Jehová chay hinata munanakunapaq yachachiwanchik. Kunanman niman chiqamantapuni kusisqa kasqayta. Noqaqa munasqayman hina kawsaq kani, machaykuq kani, pitaq kani, qolqaytataq puqllaspa wayrachiq kani. Grave millaypuni kawsayniy karqa. Señoraypi separakuyta munarqa. Kawsayniyqa nipuni allinchu karqa. Ahinapi señorayqa testigoswan estudiayta qallarirqa. Qallariypiqa ma munarqanichu Bibliata estudiananta, pero chakusqanqa familiayta mayta yanapasharqa. Señoraypis wawasniypis aswan kusisqas karqanku. Wawasniyqa niña machumachuschu karqanku. Astawanpis tranquilos karqanku. Charayku noqapis Bibliata estudiayta qallarirqani. Yachakurqani Jehovaqa sapugninchikta munakuasqanchikta. Chayqa mayta piensarichiwarqa. Bibliata estudiaspaqa entienderqani Jehovata kasukuyqa allinninchikpaqpuni kasqanta. Chayrayku chaymanta pacha tukuynin millay viciosniyta saqirqani. Bibliaqa sumaq tata kanaypaq, señorayta respetanaypaq ima yanapawarqa. Manachus Jehová Diosninchik llaqtanman pusamuwanman karqa chayqa. Familiayqa q'alat aqanasqañacha kanman karqa. Hinapis kunanqa familiaywan sumaq uqchasqas kawsakuyku. Ay kusisqastaq kayku. Jehová yapuni kay hina milagrota ruayta atinman. Kunan kinsa kaqta puyman kutichisun. Imata ruasunman sumaq willaykunapi kreenapaq. Videomanta hermananchik hina icha noqanchikpis kawsayninchikpi imata rikusqanchikrayku wakin imasta mana entiendenchikchu. Yachayta munaspataq icha imaymana iglesiasman rinchik. Hinapis ni mayqanninku sut'ita willawanchikchu. Chayrayku icha ninchik. Pitaq sut'ita willawanman. Imaynapi achayman imapichus kreenayta nispa. Biblia kutichiwasunman.
Hebreos librota Kuska Mascarina. Hebreos capítulo 11 versículo 1. Hinatanin. Creinios kahka, mana iskairayanchu y matachu suyakushan chay juntakunan mantaga. Y achantaj y mapichus creescan chegapuni kasjanta. Chayta mana zikuhtimpis. Kay versículo pinisjan manjina. Creinios kahka, y mapichus creescan chegapuni kaskanta yachan. Chaywan mana neita munanchu, tukuy mata mana tukuspalla creena kaskanta. Gallaripi nerganche hina, paqpakus k'achituta parlajtinkupis, mana chaydatochu creer panchej. Kayles hanchejpi nin hina, Diospa nisqasninpi creenapaqpis, yachananchej tiyan chay nisqasnin, cierto puni kaskanta. Sichus wawita tapuriwasunman, imaynata yachanki, aire kaskanta puni nispa. Allinchu kanman ninanchej, kampunia nispalla. Manay, hasta wampis, imaraykuchus aire kaskanta puni creesqanchejta willarisunman. Ichapis nisunman, aireta samasqanchejta. Wayraq pukusqanpipis yachakuskanta. Ajinata entiendechejtinchej, wawitaga, aire kaskanta puni yachanga. Chayta mana zikuhtimpis. Creeninchejwampis kikillantaj. Diospa nisqasnin juntakunanpi creenapaja, noganchejpuni yachananchej tiyan. Chay nisqasnin ciertochus manachus kasjanta. Mundontinmanta Jehová testigosnenga, sumaq willaykunapi creenku. Imaraykuchus Bibliata estudiaspa, nisqasnin juntakusqantapuni separanku. Videomanta hermano hinataj, kikin kawsayninchejpis rikunchej sumaq willaykunaj yanapayninta. Chantapis chayqa, Jehová mayta munakuasqanchejta rikuchiwanchej. Ichaps qankunamanta wakenqa, recienllaraq Jehová testigosninta riqsinkichej. Mayta kusikuyu kaytantakuyta noqaykuwan qusqa qhawashasqaykichejmanta. Icha ashkay masta yachayta munashankichej. Tapuykunasniyuqqa kashankichej. Hina kaqtin, hermanosta, Jehová testigosninta tapurikuychej. Paykunaqa imatapis Bibliawanpuni sutinchasongachej. Testigoswan parlarishaspaqa, imaraykuchu sumaq willaykunapi creesqankuta tapuriychej. Creeniykichej wiñasqanman hina, sumaq willaykunata astawan entiendenkichej. Chanta kawsayniykichejta cambiayta munankichej. Yachakusqaykichejwan kusisqa kasqaykichej raykutaj, sumaq willaykunata waqkunaman willariyta munankichej. Chaytaj may sumaq. Imaraykuchus, Biblia nisqasninpi astawan creenkichej. Imasta kaykama yachakunchej. Yuyarikuna. Sumaq willaykunapi creenchej chayqa, Jehová Diospaq tukuy nisqasnin, chayqapuni kasqanta, juntakunantapunitaq creesun. Chaytataq kawsayninchejwan rikuchisun. Kay mundoqa yaki willaykunallamanta junta kashan. Chayrayku may agradecishqa kashanchej, Jehová Dios sumaq willaykunata wawasqanchejmanta. Payqa sapawninchejmanta llakikuwanchej. Munakuwanchejtaj. Diospa gobernonmanta sumaq willaykunaqa mana cuentollachu. Pisimantawantaq juntakonqapuni. Chayrayku tukuy ninchej, chay sumaq willaykunapi creesunman. Tatanchis Jehovaman k'askaykunallapuni. Paytaj munakuyninta rikuchiwasun. Imaqtinchus Jehovaqa, paypi tukuy songo creejkunata, mayta bendecin. Gracias, hermano William. Sumaqtapuni sutinchariwayku. Jehová Diospa nisqasnin juntakunanmanta. Mundontinpi maychika runas Jehová Diosmanta yachakushanku. Bibliata estudiaspa. Qampis Bibliamanta astawan yachakuyta munanki chayqa, mayqin testigollawanpis parlari. Manari, direccionniykuman qillqarimuayku. Internetpi www.org man yaykuspa. Jehová testigosnintaq waqyarimusqayku. Maypichus ima horatachus Bibliamanta yachakuyta munasqaykiman hina. Domingo paqarinpaq wakichikusqanqa kaypi tukukun. Qhepan semanatataq tardenpaq wakichikusqanta qhawarisun.
qhawarisunchej Daniel manta videota discursotawan. Kunantaq Jehovapi gobiernompi astawan atinekunapaj takiyta takirisun. Takirisunchej 22 takiyta. Chaypi nin Diospa gobiernon sayachisqaña. Chay takiyta tukuy sonqo takirinachej. Takisqanchejtawantaj qankunalla orakunkichej. Wales hermanos ni may kachitupuni carga y chay asamblea. Charaigo, mincarego, kaitardeman con esta chispa y chantapise parlarizunchis chay puntitos manta, ¿no? Y matacho custas orgaches, seguramente ganguna anota punkichi chayga, entonces tardeman chay manta parlarita apilias, ¿ya? ¿Vale? Entonces punanga kai tanta cuita tucuchanapaj mañacuita zasunchi. Entonces tardeman 4:30 de la tarde cuates manta con esta camuita atizunman chaypita kai puntos manta parlarimun. Bueno, 4:30 de la tarde. ¿Cuál es kunanga mañacuita zasunchi que va disminche? ¿Ya? Como el kusuncha. May una kunio tatay Jehová. Kainya pagayki pikasta maita agradeceita munaigo comia camusta y maraykuchus kai sumasta sumas mijuna espiritual go hasta igo manta que vamos ya chikortaigo y mainatachi ya ñaupa tiempo manta kamachis neigi manta paiguna sumasta creiniguta dikucherkanku chantapis dunasta ñaupa genpip siwa y diantatsu dikucherkanku chaita usuma ejemplo tukuy no gaigo pajeo. Gracias kai sumaje mijuna espiritual hasta ahí.
Imaynatach payguna ruarkanku kikillantatas ruwaytamunayku chantapis qhatiy kachas kaspapis Jehová chaytas ruwaytamunayku sinchi creiniyuq kaytamunayku yahinamanta chay sumaq premiota hap'inaykupaq Jehová. Gracias Jehová chay sumaq mijuna espiritualmanta chantapis mundontinpi ajina ichapas ashka hermanosniyku kallpachakunku conectakunankupaq y chantapis tukuy runas ichapis ajinata conectakamushanku hina kay hina mijuna espiritual asambleas wakichikusqaywan. Jehová Diosniyku kunanga maykusisqa sientekuyku imaraykuchus kay sumaq willaykunasmanta yachaspa Jehová chayta sumaqta kallpachawayku astawan sinchi creeniyuq kanaykupaq Jehová Dios. Gracias Jehová Dios kunanga kay tardepa bendición niykita mañarikuyku y tukuy kay diapi maqsniykita saqayku kay mañakuytata chachikamuyku wawayki Jesucristo sutinpi. Amén. Buenas tardes, hermanos Ni. Mainaya, Olgacho, hermanito Juan. Hermanita Eva. Parlaricamuich Conanga. Hola. Ronaldinho, Isabel, ¿cómo estás? Ronaldinho, también quita que verla. Buenos días a todos, buen día, buen día. Hola Jairo. Hola Marc, ¿qué tal? Buen día. Hermanito René. Hermana de actividad de hermana y Marta Foronda. ¿Quiénes habrán entrado? Hermanita Marta. Daniel. Hola Junior. ¿Qué estás haciendo ahí? Hola Tuna. Hola Hermana y Concepción. Hola Ronaldinho. Imagínate, Valeria, hermano. Valeria. Gracias, hermano. Hasta acá. Suma. Hermana Concepción. Vas a pagar nomás después. Hermana Marta, buen día. Dios me mata. Hermano y Vicente, parlaremos per inmediatams. Ay, hermano. Jonathan, Imaynaya. Hermana Máxima, Imayna Cachón. Juan García, buenas tardes. Juan García. Buen día, hermanita Maximita. Ay, Vicente, buen día. Juan, chay azulituta pantalla equipi niti munki parlamuna equipa niti ikamu chay azulituta pantalla prikurim chay. No, pues es con Uyarisay ganta hermana y Máxima. Chao, hermanita Marta, provechito. Chao, hermano. Domitila, buen día. Buen día, buen día. Buen día, hermano René, hermana Leandrina. Buen día, hermanita.
Bueno, buenas tardes, almuerzo. Tarde. Orlando. Marco. ¿Dónde está el Marco? Hermana, evita parlaricame Rams. Ya azulito tanito digamos, ya azulito ni Buenas tardes, hermana Concepción y Mainaya. ¿Lo apagó? ¿O todavía? Hermanita. ¿Ella quién es? Bueno, la hermana Eva. Ah. Aquí tú más bien, pues. Hermana Eva. ¿Se ha visto bien? Hermano René. Hermano René. ¿Cómo se ha visto la... La asamblea, ¿cómo se ha visto? Ajá. Chao. Chao. No ha habido corte. Chao. No, allá. Está despedido. ¿Lo puedo invitar? Chao, Marc. Chao, Isabel. Chao, Ronaldinho. Chao, Dominga. Chao. Vayan a almorzar. Jairo, cocinado, queremos comer. Que no cocina. Pero yo he cocinado, eso no tengo por qué avisarte. Estoy molestando a vos. Hermana y Julia, mi camarita.